So I said, or the 20 cities in Koto, you could share the 500. Okay, 500. T minus 500. Roughly 1670. All right. Then, said the Matthias, for say, offer the sick and the sick and tick no by. Fashion fancy guy, fancy cannot come fire. Fancy cannot say island. I was in my fan. Saturday, and it doesn't open. Saturday, not test with the fire. I let them more. C'est aussi beside question. Matthias no be busam. Nigeria don't carry some kind of say, over 700 kufu, so demand to be out 700. Inti, maybe my fan, only next month, not then over finance 700. It's me next month. The next month, now one out. Okoba, I don't know finance 700, 690. What about the month? Yeah. What's the month? Bomodiana Shannon, so will be ya. No way an intentem, no way an intentem, no way an intentem. Because Brunin a kaye was a procrastination. I know your motto, and nemaye, watching a maye, Adiachia maye, and none one a chrono. And into so will be a near Akoma FM. I say, aye. Na etumi abua wiye papa Yakoma 87.9 FM din Maa Akos ene akoma mu nsam djumadi no se de abra wonada na akua koko wo ma wo pre-promo no wa wu ni de call ye ano adi o ye tensam na so beto asum nsam eno nti ya no watie bi no na afa wo nso wo fa bibi de afrimo na etumi aboa ye nyina anya se wuti asrenko ana wo betie wo bi asabonko na mom eye futu de mawo ene na ato no eno ote ya akina ebeto na wo nso unhunu ba bia bekwa akotena meda se Akoma FM. Facebook Akoma 87.9 FM. Now I share Facebook Akoma 87.9 FM. We like your page no ade din kan no comment no share. Na wakoso no share e de amaye. YouTube no Akoma 879 FM. Akoma 879 FM eno YouTube no Akoma 879 FM na wabomodi e hon so na wa share e de amaye share link no kwaso na share ujina subia bomodi na share sisia mami hunu sa wo share fans of Akoma Munsam Maa Akos and great family Akoma FM de amaye charity foundation aduana ba mo menua ba aduana ba brantie na je se ehon so mo share de amaye na yenua ba ma Ebeneza kwabena oben so na onso wa share fans of Akoma Munsam Maa Akos great family na yenua ba abenaje ni papa bi menua ba na papa bi yi na je se happy home na wo de ato na ehon so wa share de amaye menua ba Nikita Anwofedua wone mebra Pizarro was say I'm watching you dear enjoy and the message Nikita dear Bremisesia eno no wa ye adwuma hairdresser papa Akoma FM nti ba bia wo bia so on sakabia na won so wakoso a share de amaye nyame ya doma 10th May na ye ba Akoma FM ha ifiti Akoma Munsam dwumadie no ye benya afe 10th May ena yebenya afe enu nti yeboaboa ye ho na afe ye de atwensa eda no enu nti wonsu siesie wo ho ema ye ne ani entumi enhia eda no ne nyina ne se obehye ede amame eno ehia me papa Adepa Information Center won mabia to Big Love Radio Spain wabiemo Edum Africa Market Bronx New York na chese Mr. Usu womonso ebiemu ho Akoma FM wonso ebiem Bet Max Salon e wo Sokoban ene won so ebiemu Akoma Golden Ladies Smart Joyce Amsterdam na chese onso mabiemu e wo ho na bibia ye kama Harima Supermarket ahinema kokoben Asafubuachi Junction Hana ma Harriet na monso mabiemu e wo ho ama obibia so enya bia timedin de Maa Akos wana waso ya sne first story ye Piwak Natural Health with the 3P garlic meshaba and afe growfine herbal tonic so yanko na yene ye mame Sylvia osre eni enkomo ma Sylvia memwa ha yeah na promote say awie Akoma FM okay awie ya ye krado ya yetie wonsem me pamucho awie die enye bone
obi se ye bone kura ye kuro awia eye bosomi a eye November mu ebe red December mu na wotwe mienu mu ebe red December mu na me de me container bi ewo baby a me ton na me de for sale bo ho na me dem a me stress rade be madomenya baby atu akoda na me dem for 1 year na mu na afi de me say Akoma FM bie nti meton na mapedan ketewa bi na me tiri mu ntere me because meton me wo ma metimi di ama wo mu na so na mani brenti na me de for say bo ho no enipa bebre na baaye so mo beto na me ka che mo so munya botere na me ntwen kakra na me yi me ne amanwie na se me ne amani wie na mu da wo de a na afi no de odi kan baaye no na se na ho boa ne ya na me de ama no enti wo mo na ma me ba ko de na ha me pa enti wo ma na kola bi wo junction ne so oba ye se ni papa se obeto na obese wo hu me Akoma ni papa na nche FM otu kwan na me o papa etu kwan o de nya abotere na wu ma be so ope na be se me firi mu ansa na me sa ne mani firi mu ene wa me ase me fa ne ma ne begu ne fie na obenya ba bi ama me de agu na me se da bi me ne ma no enya kura na eso mebo ti se me de begu na bi kura yere be ha me nti on to ne bo na me pedan sa me ne ma kogum ba bi awrade be ma doma me nya atena somdwe mu na ma kwetena me de container no maton ma nipa enti obo frɛ me aka me aba mprensia enti de to so nsia no ɛna osa frɛ me phone so a fita no pa ti be love mu no ɛna me se me ba na me na ko hu ni papa no Akoma de ma me FM tu ana mo ko papa na nim ye ɛne de ni obuo efisa me nim se nipa de wunim ne da ukwa na nimu a ebia na wasempa bi anase bia sika kra na oni didi ano na sika ne ya betimi age de adan so de bia hwoma enti me de bo na ni die ema papa no na me nim ne da na me di akola na chi sika ga mo to ma de mo na esa me bo me na ase na nso me ba me ni akola ne ko fie ho ye duru fie ho na me chia papa na no na o ma makonya me tena ase no ena obisa me din na bo me din asem obisa me se wo okunu na me say afede na mete ho obi a me beto me container no me wo kunu Akoma nti na afa FM me ntimi nkasa nti mete wa na Akoma ka chen FM say 87.9 bisa me okunu anka me na container no ena osisa oba fefefe te se wona woni kunu ene me pe wasem me ware wo me nima de kronti a me hu mani age ho saa me boa wo me ma ba bia tena me hwe pa na de ya me ya ne say ade abechi anadwi ade abechi me bekọ London na wa meto mentem into de tien say efi akran ke dan wa ha me ma obi papa ne se obekọ London ade abechi ada na me kọ ho na no ene London for mu okromu ana London me London ni din na na yawo Akoma Alex FM me ba London for mu okromu ana London for me bisa anya bia mu okrom ene mapa wa na da so no aha nti se mu okromu dia mema me hunu mama me hunu se mu okrom apa wa London for pa wa na da so no enu nti se mu okromu a na wa ma wonsa so na ma hunu sampa wonso wo London enu nti wonso wo okromu so ate ase enu nti bomodia na bra Facebook live Teresa Boaten was share test me twa presenya me nhira o Pedro wa Medina Cruz wono so agina so sanso Teresa Boaten was operation team let's go operation team mama yenko Akoma FM London for wokrom and into operation team e patcho mundwudwam aye owusu kwa me Samuel wono so agina so na bibi Loveline ya agina so Mercy Frimpong and na Amalina ono so agina so enipa ne doso ya kono ne ya bobo enti no wokọ ya no na obisa mo se wo kunu pacho ai okay ti mi ka chen say mini kunu na me okura nka me na container num na mo me twa awrade na wama me be ma na ni da fo mo betimi ai dey aboa me na me soso matimi aboa na ya tena somdwe mu Akoma FM ena ose ye Akoma ne ni gime FM ho pa na your friends obeboa me obehwe me ne ohun de quality kwa apem asem saa ohun me ma ton na koma so pa enti ene se dan container no me ton na se me dan na me de kon han dia ene o dan wo afranchu bronkrom eye Betty side na ni nua bi wo ho
or ni fia wasi on team na wotoa so enti me ekohia ne kurom na ne nua no me nkɔhwɛ dan no siesie ba akoma me enti no one me ka asa no ɛhɔ no kɔwura bedroom enti okɔwura bedroom no ɛna ona kola one ne tifio no opam osoma ne sɛ wonkɔ abontene kɔyɛ bibi enti osoma akola no na ofrɛ me bedroom hɔ no ɛna bifiri adana me patro adana na me patro adana me ntimi entwa ntro da papa ne ba no de wo kɔ akɔhwɛ amane akɔdi container na no wo bisa me ne boa na ma cheche no no so beti ma tia sa adana ɛna ɔsi ade bɛkye ma na kɔ abrochire to ɔfrɛ me bedroom hɔ no ɔpɛ so wɔ ne me yɛ bibi me de me homa no me ne da me nti ase me Sylvia me nti ase me nyi ni sɛ papa no ne ho ɛyɛ ne desa me nyi ni sɛ ne ho yɛ ne desa sɛ wo yɛ sama sɛ wo yɛ nipa sɛ wo yɛ deɛn na me ba bɛ me tɔ me container na wo ba bɛ hunu no ɔso ɔpɛ me papa sɛ ne yɛ mmera fie na yɛ medi container na no a woduru fie a papa ne si yɛ me hu wani jo ho dana mintimi ntwa ntro da me janya kopɔ anim ɛna me ka sɛ enti ɔma na kola no pie no ɛna ɔse me mra ne bedroom ho enti me de me kɔ duru valanda mu na ɔse me mra da mu ho me de me na me nima asɛm korɔ ɔse kɔka enti me wura hɔ no ɛna ɔse ɔpɛ masɛm pa wɔ ne makasa na ɔpɛ sɛ ɔne me ɛyɛ sex me fa me ho ma no na okodu land ho a ɔne me hyɛ mu kena na afo hu se woni me betena no ba obesa to aso aboa me na waware me enti okaya na ekobe 1.5 hours na me se o mama se me ne be ye bibi me siesie me hu kokrom enti me ntimi nya sa ade no na wu kokrom akwa eden na me kokrom akwa je me mane ma enti wose chinchina ade be chi obekɔ na opema sempa opese oboa me enti me ne nye na me se me ne na me ngoro me homa no na onfa me enti me na me ka bia on tia so se afi de na me se me mabu me nsa o mabu me nsa machima o se chinchina me ko woro me homra na o fa ta wo ma me se me fa ta wo ni fura me ko fura na me ko woro me ho en ko woro me homra e na me se da bi na we de me sere no wono de o ko land na o se won che odi 3 months on ko mra na o ko ba na sa ware akwan ya ne ahyehyɛ ne atoa so ne hu de de be kwa ko wi o se chinchina o ne me hyɛ mu kena nipa be 60 years wo be 59 to 60 years yen to aso ne enhyem kena na woni me ye de a obon se obe ware me opɛ me de menti ase ne se ma silver si hobie ma me adanu na eya no pa wi anwumra na anajo na eya no pa 10:30 to 11 mu na me ko ne fie ho ana me kokrom na me fa so kwa akola no ne me ne ko fie ho na mu hia papa ne na me nim ne dantem mo kra da bi wu ne da na me hunu ne da ne baba yo no ne ba ne de no oton ade o junction ne so na me hunu na kola one ne tie ni maid no to waka se ne kola ne akola no enti no de akoya ne se e ba sa no wo ha me ama me de me ho ma no kura ne mu nie enti no ye wie no ka se ne ye me enko hia ne nua no e wo yabontene krom e wo no kire mu ye wo odo ko hye ne bedroom ho no a wo yes opeso one wo da no kire ho ne mu ye ma ye nti ai se e ba sa no ameka se mabu mensa no okoso ha me ase minim Nyankopɔn akwan Nyankopɔn fɛ sɛ ɔfa ne so boa me na ɛdan na me pa obɛma me fie ba bia tena metena mu saa obi antume obɛhwɛ me enti na kyerɛ de aduru no so no minim sɛ ɛden ɛnaja minim sɛ nani afi sɛ na oba de minim sɛ osisu a wote wa wo hwɛ sɛ Nyankopɔn bɛma okunu de minim sɛ bi awrade na eyi na mama kwan na wabɛboa me enti no me when age no so nani afi ɛna ɔha me anaja nani afi ben fie sɛn but obe 58 to 60 years do benya 58 to 60 ɛna wo so wa sɛn me so me 42 okay enti na de akoba hen sɛ oyɛ ya sɛ me nkɔ woro me homla me person ka me de tete me ho sɛ me bu me nsa na nka me etwa so wo sɛ me nkɔ woro me homla obi a mogya wo me nkɔ woro me homla o ma me nkɔ fata wo na me woro me homla na afi no me ho asɛm a me ka bi enti de akoba hen sɛ me de me ho ma no oni ne die na kopon ne me dance ni danwa me pa cha wan me pa cha sa da na
Anopanoa. Me pacho anopana. Enti eba sa na ewie na o ma me ni ko okrom ko hia ni nua no e okrom wadum ena me ni nua ko bra ibron krom beti e wo afrancho ti yakwan ne ko hwe dan no na ekwan no wa ma me ena me ka nsempa che ho de ekwan no be wa ma me na me pɛ ho ena o see you ene de tiense ene container no emu ne ma bia no yenyi na o mo nhyɛ ase nye ho adwuma na me fa me ne ma megu ni dan ba akum enti o ma me yi me ne ma no dana no so na ho machi na okwa abrochire no na ho machi be na onum ana ho machi na onum no otu osisa ne ma okwa abrochire sa da na hu no na de chia ho machi no no so na ho machi no e na okwa London no otu ofrifi ho onti wonum da ba ko pe no ano na na jo no so no osa be si me so enya asem ketua na enya onu kra nka munu be ma otimi ka oba no fubom enum se ade oye me no ade oye won se o say o so ya dan wo so me pacho mani abre enawia yi batena kwanya so say eye ade a o ma me ye de opabia ma no say bi ti say obema se bi ona obehia be pesa be na oda fa ho nyina ma me nufu na obenuma oka ni nyina abomu oka wo nufu mienu bom oka bomu na onom nyese baako ni mienu nyina waka abomu a onom e na oye be ma bi so a onye obi a wanyini de so ne ho odin waka wo nufu mienu abomu ano nufu ni mienu abomu e twe me ka nufu mienu bomu nom ementase me anu me si so me hu bi sada but papa no e ma me hu say oye be ma nanso so no me de na menim se bia menim adwene woni tiri mu o ma hu so oye be ma ne sen se ade a ba bia asem ne ka koduru no ba bia eye point wo mu an ye duru enti sa asem no oye me sa de no mpa so na o ka me no fu mienu no mbom I said o use me sa de opa biara no e fa me sa de opa biara no o fa wo basa ana de wa ye no utimi se e bia nka wo mpe ebi but or the force and eya wo fa wo basa me hunu se enya de a ma adwene wo so se me yes ade no but ono no de wo mean say wanya oba o se wo pese bi o use na na se wo o enjoy wo no enti de opa bi a o ye me e ka me no fumi enu bom nom ka wo no fumi enu bom e de ne sa fa pharmacy nyina ye e wo masi nyina ne sa pe no de fa wa se ai ne sa na wo de na no ne aka se bitimi yes ade no na no de wan fa nko bat ne sa ene ne nufo no ka bom e de ne ka bom sen se wo fa nufo we fa nufo we ka bom sei o ka bom sei no na ano ni nyina aye baako na onom no che akola ya won foforo kra e ma no nufuo ana bia che se de osi like seriously sexy no me hunu bi da se de osi sex no hunu bi da e na obi a o age sa no otimi e na oba da che be getting to blow 1 hour kra na oda so esen wo so 58 to 60 years ai 1 hour me pa wo cho ai me timi en chantro da mama se wo chantra ne ho aden a te se otimi esen me so cheye 1 hour me pa wo cho e bro so krampo e wo dem mo mpa ne so 58 to 60 years me pa cho ai mama me nyini me kwa na fu se bia wo yusu aduru sa na me de minim no enti na me de e ba sa no mentimi nya hwe na woni no ono ba bada no we hunu se wa fa nsu afa cap onum bibi e ba sa no I wiane de ne de eche anopa de ne eche ba nche sa ba na adwo ne de ne de ono no ma na kola ne kodai anopa so osoma no enti de ko wie ne se e ba sa no na che se ye wie sa de ne wie no e na ye okoda ne dem ono da wie ye ono me da wie no a o ya do be mu wie ya be getting to 1 hour achi no a ono okoda ne dan mu na akola no so da dan ba akum enti e ba sa no e na ho machi no na kola no ba na be ma na kola ne yo ba na ebra wo ne wo ba be wo yesa san wo so be enti wan kan kire ne se wa bra na bibi say because emuwa me ka chan se mabre eno de me ka me ye nipa na mabre nanso so no wo se obewie sisi a obewie sisi a wana no ba ko abro so mponya wana wanko ampo abro ebro so wo se obewie sisi adam se empa wo chew mesrew me ko ba bi kra na anopa hu me so sa de ne ni mitirim se me be fa be ma won ware me ne na beda
Inti say enya de wonya dune so baboa me ba me ade ade a go de mintim to dem pa cho ye ntwa so na ma me sorry na ma bre enadwo ne de na me ka no ade be chama na kwa abrochiri no and the one to me catch a papa so eno de me ka kire no se pa cho ye ma bre mintim nya hwe biem na wo tama woni ne call edem or bed ne so na boss say na bra wo ye ya won so de no so na boss edi say ya wo ka se wa bre me pa cho sa time na watch modem wo but me fan say be one mu 130 mu no no ena obebo opunu no enti me fan say be 236 more and I mean say me check out it's quite not me share my phone so it's me my phone now boss time no 236 na de no won ka je say papa my brain ti so na me nko baby me catch no ana won so wo me catch no but me pa cho nya say me enjoy na me say ade na o aduro na o use ye no so no ne ho ma ya on pese obede obesore wo so intis anenti na man ba sa enya me pese me ma na ye sa ade no wo me so ama me ma bre sa na won show like something will be a na so we ye bi so na ache meboa na ache na wo bi be say so no atra wa ache ben fie say be 5 years ni na wo bi be so e be say wo so for 5 years di long no one say ya bibia say e ba sa no a say agi say nipa no ja umu ansana won say e bia pain bi what pain bi wo no hyehye na wo ya wo ya no eche na me hu bibi sa na me pe e kuradro ya bi na me fe fa ho sa na unka na say ya na wusu something esun die na me mu na me nimpa na ha mo ya agora na wani mu na ha me pa say o de me ya sa de na aboro so bebre sa no na me ho me sote na me ho me te pa say me sorry na so no ono say obewie sisi a me wie sisi a na on de o ka me wie sisi a na me so bewie sisi a so me so ma bere dina say de me piano say de me page and say no na ono so wa furu kakra enti e ba sa no a wa chichi ada ho so na funu mu odu enti wo piano kra na enye yi jise ono aka se bi o page ni mu sa ne ko bae enti na kwan o de me fa so no na me bo kafra o ma wo nsu ze bia okay mabre da ho me nsu bi nya bi o ma mu ye styles bi ana we de ba ko no a ono de ne o de so obeda ho no kwa na ope ompe bibia bi no eno kwa se ne 2 hours kra na sa na ope etimi ko 2 hours age 2 hours in the endu but me hwese rositi na me nya me na me boafu ana me nya be say ya ko betimi adudu sa time no because ne wodi na me nimsa bia bi otisa da wusi so me pa cha oda bi sa hours na abro so ne de me hia bi sa da bi ni shia bi da won shia bi sa da but the age na otimi eya sa de no kwa achiri no na no cry me nwanwa pa 58 to 60 years 58 to 60 years ni say you see no play romance no ansa no wo beda no sa romance no kra na no dey ano adiama be ma otimi say ba bia wonyina du no minim say de ma bi sa ontimi nye ana onim sa ne ma no kra ye but onim ye eye ma mi say ono no nya oba onfa ho nche to wafa me wanche me kra onfa me wanche me adana wo koye no say wo pen sa da no anopa no ene anadwo no ade be chiama na kono nti aye mprenu ane ese maami e we de make out yourself papa no ne wo kan na wo te ase me pa uche because say de akoya ni say me nana sam de asha se no si me fa me homa no ena me say this a wo ye me ho ade ware me ansa nti wo de kobla ena wo say me ehye mo kena ni ehye mo kena na say ohunu say woni me wa ye bibi dia okoba obeba be pe me kira kwan na wo de number be ma me na okoba eni obehu say opem obeware me oni yere ne me
Sir, this may be Sassan says, when you first one idea, when you could do the demo where we, and see every crown also your bar, Ocasa will be at your person, the year one. When dear mammy called you, dear. And you know one the first one, and we had the second one, the actors are whooping. Me patcho to the entire man, I joke, I'm called deaf, you only say, me diame demono, or make a casami me and Kosho. Oh, and see, I call no, now put on a local. Ono akwa chimbia ichima ne nchim eno ya sane ne he na abeda na me so sesi ade asan de minya baabi ana ye bie puna na mie enti eno se ne ye nkoda ne dan no ba ko ona onsiesi ona me na ho ene ma am koda fi ho ne kanya ade anka me sa koda ho anadwo no okay ene ma ne ba sa onya me a o sa ba me so bi nya sabra no mebo na wo container no wakọ ho a wontu mi nsa nkoda mu bie mu na de tese na se scene no baabi abie di na se enkura ne baabi ti anje no baabi kakra bie di na enkura ne ase entontom ne interpret mi fa bam eti na magya mu da be 2 weeks okay ena obi ma me baabi ana me da se me fa mpedan enti e ba sa no a akwanka so pena me ma mko yi mu ne ma na wi na ade be che okoye na de che na okoye no ni 2 days se na de che na akola no o ma akola no kotete na onko ye ko biem yi ne ma no mo tete na o de kakra hyehye ho but akola no yetim akola no apart from enana chiri no na maduru so woni ade che ahomache no e na one na akola no e pake ne niema e konkran eja mi wo fie ho to one na akola no o pake niema na o ja mi wo fie ho konkran no akola no ko di 2 days into 2 days no na akola ne bae ti akola ne bae na mi wo fie ho na akola no ene ma bia o ye bia kire mi wo fie ho kire se ne mpran ne kuru ne papa no ana ne papa na obibiye udware bucket ma wo se da bucket no obefa akosi ho onu so dwarim edwaye ba ko we kire aminim se na kola no no dwale ho na kola but onu de papa ne ka se na kola ne wonne ne ti osomo no but oko jafie ni maniti no bibia hye ne nsa okay into offering kan baaye no afi na obetake control me so se binye se gas kura no chem se de si chimo no na udware a wo se wache edwaye no so bi so wa kire wo me se wo na udware papa ne ko edo pese udware papa ne dwaye ho enti mi dware no se mache otimi gina me so owi ana fa bucket na kwesi wo na kwara na obeto wo container akoma no ai se e ba sa no no se papa ne kura ko oto ama no enti akire na ye hwehwemu baaye no asiofo ne nyina ase ne mpran akola no ya sabe na jansen so fo mo nipa mienu om kan asem kire me asabe na kan anka papa ne to container na ma no landing burger na kwara no one ne tie no ye ne plan no me pa o cho me ntwantro ma me wa na hunu ya na obi na ka kire wo enipa mienu aka kire mama akwara na asore fo nso so wo na asore okọ me ya sa me kwa asore wakobo na asore fo amane wa akwara ne dwuma odidi me ofie o enna na asole fo ne sei wo mo de enukura nim ni akola na ka cho me se papa ne ni obibi ya ofo so ne da ofie ho enti na ene wo ye sa kire me a e ma papa ne ko duru ye okoba ye no ofrin kan ba ye no ne mo ye che me bi a che se ni kuru ne papa no enti e ba sa no na wo fre papa ne nua ba ye se papa ne nua ba no metumi frifie ho na papa de ma betena fie no mpene so enti ni nua ba ne bae na de chie no ne akwala no dwuma mu di mi sa anadwo no anadwo na papa ne ko na de chie no akwala ne free kan bae ni 2 days no nya na de chie ni 2 days no na o start sa ne ma na afi kofa kofishi kakra bae no na o frɛ papa ne nua ba bae no adwo no enti anadwo no akwala na mama na da mu o so mitiri nyi mu sei atwem na me ma mienu aba me ma miensa aba me ho o so mitiri nyi mu twin sei eso matade mo so wo twem apie ko bie pono no yi me niam afridan no yi begu veranda so sei se o ma me na fie ho because of say papa no eniam papa ne yema no fie ho no ade abechama papa na anadwo no so papa ne beko no a me ko fie ho no wo de papa obam papa ne ko mu sei ede ne satu ne ko mu sei manim sei enti me kura de chen am free fie ho na kwara ne ni aba ne yem sa no e buru me pamo me no me frɛ papa no je me ba number no WhatsApp wo no phone so me frɛ papa no e bisa say ade enti na kwara ne yesa che me fie ho na obi bi no na na obisa wa buru me apamo me ahan ama wo be ko so ne satu kom wo se nje ne hwe no na me se ande oboa me nya kwara efi se nka wo de me tena fie ho na nka wo hu ne se ebi bibi se ko so no nka onye sa ade ne nkire me
nti na akola no obi bi no mpra no obi a akola na ne keka ne ti de na mo ye kire me obi epro akoyi nsuo no atum we say TV kra na ho hwa wo say TV no munum no ache ya akoda sa na we be 28 years so 29 years okay or be 30 years okay and on anything okay oba na sumo no enti dia ba say me free fie wa me bisa no ho asem wo se chinchan ye no kore na me so wo be ko no anadwo no me ho no de sa tu ko mu sei na me dem fu say omo ne nkola na free nti oba ba ko kan friend Mary uno mu ye free nti no minim se bia say nti na bia o fan say ne papa no na o se nye ne hwe no nti anadwo na de be chama na ko no na me wo fie wo no we ni susi ye no e na o frame me hall wo say container no o ma me 30 million pacho enti o na me sim pacho container no enye ne bo no sabre no ne wada wie me pacho wan ansa na mo beka container ne ho me pacho wan eye anopa no anadwo na eno anopa no na nwumre no ade be anadwo be chiama masane na da bi mu enye anadwo na de chie o okay sa anopa na mko na nwumre no be 80 mu no okay ena ono ekotena hall ho efre akola no ne Mary ne kan ho mienu tena ho se odi sika ne hyemesem enti na one maka ne dan mo se obema me 30 million e ma me na kase nye ne bo no me fere ne de but nyem sika no de meje no ti mi kwa na ma dwe me nyame na se obi aso be ware me a opem de na ne ma ye bibia wi adade why say osa pesa osa to ma de na okra bisa me se me ye adwuma me nya adwuma ka obebo mama ye adwuma ade nti na mama me unsiesie mu mama na ka me fa nya adwuma na saka so pesa osa to twia me ka ena me so ebo no de me ani ano nti se sa na wo ka de a na sa after that no wo say ebo no discuss ye me sem de a me ngi 30 million enti when na nkasa wo baje like container no wo turn 3000 me kwa na wari asam no de ba enti e ba sa no menti ma bisa se wo betua se na wo sika ne se na ye ni ano na hunu de wo betua ma me na sa me pa ana magia so hu enti e ba sa no de sa de ne betwa mu no ena ma anadwo no ye ya ekokrongo hia ne nuan ko hwefie wo no ye ba anwumere no so na osae dai efra me tena ase ani me di nkomo sa ase ne nkola nanim no odisi o sheda so diska ne ma me nkola nanim ne nkola na hu se gen na kola no nko oto ama no ehu se watua me kan to oto ama no ti akola nanim no yes ade ne present sika ne share me nsem but me ne wo de o ka che me se obema me sika 30 million na me se o na enya ne bo no nti me sere wa me ntimi fa ma usa because wa me ye nia no dia me ntimi fa ma usa na se mo ade obeboa me dia eni boa me but container ne dia so woni me betena dia esa so side esiesie ma me dia adwuma na me wo makra na so no aka che so to container na ma obi na on se esiesie ma wonya adwuma dia se e ba se ono se wa ma me hu se bibi ni akola no a wo se ope me obewa me obeboa me obehwe me no na me fu se be ma dia obepe wo a minim se mema bebre ba ma kwan be ye omu yi nti se ma de na wo hu se wo pe me na wo se afa de wo beto na minim se wo beka se me nto bisa wari asema ba mu de a na wonya do ho kama fa me de a minim se eto asem bi animu biem na wona mu se kwase abuo ba mu no na se wo se nka wo su bisa no because nti wana me ka chen se nya ne buo no enya de buo ne 30 million no if se nipa aba ho no ebuo me so me de ba me kra no edo 30 million na ba ma wo se opa me na so be ware me be buo me ani age me ho me woro me hom na me se bibia wo pese wo ye bia me de me ho ama wa wi na saka se wo beto ma ade ade na ma adwumi me na to wana mu se eya akwase abuo ena me ye se we die wono de omi ani ano na o se wono die se sia no se dan no na me pe na me pentem ho abiem kura na me ono de okodura ade achi a me frɛ no na o discan bi baba be ka ho na baba be ka 30 million no anka sika dodo na afen so wo abre me sika ni bi dia ha dan ama ne number kura o de maame ene o de number maame se menji bibia ni a me frɛ no okay eto okoi we ni di nkomo me ni di nkomo 6 days me frɛ na no pa miensa ana anumere so na me anumere me friend na wo se me friend na najo okwa adwuma najo ti na me friend na najo so 3 times me friend 3 times me yedi nkomo na wo adwuma mu okay nkomo ban na die na course nkomo ayedi eni se o shepo ne ma ba mo abaye ho ade me ye hunu eno mu na first time no di ka bisa me se asema esi wo fie no
and then kasa me ti kan a friend bonamanie na obi a ode makotena fie die na ode makọ for week kra ma die adnita menya abotre ama akola no amre me ho ase ama akola no na ma antena wanche na mama na me se akola no me nya me yonko no niam o sha se o ye no ne nsem o keka na obi bi na no no ene ma me koka bi odidi matem se me se me din a ene ono so adin wonyi ni se me ho ye ne sere ti niam o keka na ma hu se obi bi ni akola no ene o sa aburo me pam me firi fie wonyi ni se wo be suspect se bia said your papa no ne akoda no na bana one ne tie no eye no ebeye ni bibi no nti no won start ye niema bi a enye because papa ne wada until now you feel say akola ne kura hu se papa no anya do ama me because adana papa no call any Sunday no na me wo fie no papa ne friend ni di container no adu enkomo no matete ade kakra hyehyɛ ho enti e beti answer e wakache da we the container do abenya yiri wo mu o na de okatwa ato a na metawa metie nse ne ho ya mesere se de me trying to say ya do papa ne do kwotena fie ho no enkaye enko yi wa firi ba bi a enye ade wa kwotena ba bi pa wa ma me pa chande no kure kama wo sen ko back to abrochire no so wan kan che wo se to free fie ho wan kan me nyama kra da so gu ne dan ba ko mo fie wo sisi a all right now wan ka sami nkosisa so bia wo be hu ne say wo de wani toto fom no eye wa adwene say ye no kure say ye no kure ye wa adwene say de ba cho me ba papa ne girl no wo bibi ye e na wo so no wone wo aba beda wo ye ma me paninti ukoye ho boss wo fie ho akra se wo makwan sa eno de no kura se ma aka no pa no because me fu say na kwala keke no no e na akra so ba se wo hya wo so nti me kura chim ka che papa se e ma mienu o fa ma mienu wo fie sa no a na e ba sa no obe no obe ma no yonko chance ono person ka bisa no ka mimi nim no ko ma akra ne hu di anka mi sa akra ne nya bibisa nkyere me mimi yi me hu afi na akra ne person o ka me hye obi bia mu ye yi hu afi baby said wo de waka we are living a witness what papa ne wada fine but akra ne de yen no yen tumi nkasa na ne bibi ni akra pa chan de amunti ba me na me hu niema na ekoso good me na me hu niema na ekoso so Emma ofrin kra baaye no kra no a papa ne koja ne baaye no de akra ne bisa me ane se na ma da se wo dan na ye de da se da ben ne dan no obekọ da se wo dan ne da ben na ni nua ne be ya ma wo da se wo dan no se se obebre uska mo akọ han bia na je se akra be fie na mete wo no ompene ompesa met ne betena fie na je se ne ma bia onya no ene de ekoso ne papa ne ntem no ano be atwo be papa ne ko no wanfa wo ne house lady no aunt ne house girl no aunt na se anka se bia me ko wanka sa we say ba betena fie ha one mo anka se anka one me be da no pa no so ma akola no we hu so ne papa me ni ye bibi anadwo no so ma ne ko da yansa sa na oba me so odam anadwo no ena one ni ko ja ne fin kan ba so wanka nkyere no se bia ni pa akola na de na adwo fa hu se ne papa epe mami enti no waja ne fie ha intime so no kwa bia me fa so no mama me ne firi abia na enipa su intime say akwara ne yesa no enipa su enti ba sa o mani nua ba ne ba mo ne nua ba so be support no no na esa me yedai me firi fie o na de che na me am se me kọ me firi papa nka kire no ene o so wo be kọ de ya mate na de pedan na me anim ne o se pedan ena me so sesia no akola na pam na afi no so no ye ma akoso nyina me hu se obi bi no se chinchenye ne hwe no enti pedan no o pedan me yenko ho okay de atien se me sa akọ baby amete no ti eche na me koye na me coaching na dan kwa na me nwa safo an me sa duru ho no bibie ma me sa akọ hye baby koro no kora na ya sa de eche na me pack me makakra no de bi nye ho fie bi na me timu a ye ko bie puna na adwo na ya mie no me sa akọ ho e na me friend se makọ ko fie no se o de me nko na me pedan se me mpe okra me pedan na wo de wonye e na enti me ni din komo be 6 times no afei de akoba ansa afei me friend bie mu a ye be ready December mu nyina no me friend na no mfa o se me pedan so me friend wa wo mfa me nya bi man ka me friend na ka che no wo mfa e ma obi ko je e ma afei no nipa da me tini da mani sa abre me so fourth time no na Sunday no ni nyina wo me phone so a me record do ne me ye nyina fourth time no mo no e na papa no me friend ka ye no ye ya record e
dia papa na meti ne fie na e ko bie puna mie no anadwe me sa pakem ne makọ wono ne so wo tu me no to so fourth time na nani abere se mentu because wono so say wa pɛ me da mampe no ebeto ne nyina mampe no enti se ma betina ne fie dia na me anim na me ko pom asem na me ka no papa no so say ne mampe no na se obi abaje me container no ma me ba bi dia tena akọ de me ne makogu dia ene o ma me tena ne dem opiem Inti sa me mpeno na mape obi dia ne me same ne. Inti ato also for off time no. Papa ne ni bere se man call be bom. Obe wale de ne hira betena ho. Ama ne nyina record ma papa no. Ama ne nyina koku ne oyi so. Inti ye wo de wo enu achi no na. Me ba enkomodie no ye woni nyina bi wa ha. Ye bebobo ama wo na watie asam no enokra ewompa na wunya ntie ye enu baabia ye duru no baabia ye kwa na ho ne na ehu no. Inti baabia watie ne de eno no ye ya de huru ye mpredwa ye 3p garlic mixture massager to bedro piwak natural and the 3p garlic mixture ba ebisi immune system na high blood pressure uko ficha wuti ya sugar level was stroke and answer entishewa na ha wo wafu na ye kase and stress edro ba kopa ye ba kan for ediama na no pay awie 3p garlic mixture 100% garlic extract natural plant juice can vitamins minerals vitamin C ni nyina ebi wo mo ani ti bomodia enye nwachi ni koto adro yi bi nenom na ehwese yade a ya ka wasam uwo bi na enkwa ode woni yade to 3p garlic mixture enom na emo ho ban enfenfri yade ho dania ba mesie ba kolina ka ba pedan angelos ubenya bi e ho fre 3p na piwak natural e was 0201 000021 0201 000021 and 0248 928824 na wama osaka bi grow fine herbal tonic eye mojadro mesawa that the finest herbal tonic of the year no empanifo agiatum enu nti wanu atwa wuntumi ni di woda na dwo a wuntumi na onan ne wonsaye tititi wuko ficha wote ya fichi konsisi so ye mesaw de onya eye grow fine herbal tonic yade koko na ye grow fine herbal tonic ti wono mu a enane sade ada wontini mu ema moja edi afrusane ye wo mu pa mesia ba kwalena keba ashton room smart ebo boase friday mensa ba pedan pure leaf chemical ene ye ba shop ye mo obenya be bomodia ne fred dr grofine na eji grofine herbal tonic ne be nonom na obenyini ye ubeda ye obedidi ye wo wi de ba ye fa obenyini yankasa ye eno ani grofine herbal tonic fred 0244 596532 0244 596532 Anunti papa no ana wuti ne fie first no wona se wo pe wampene di enti na wampene wono ne de yeso wo bia wate ne wuti fie of how many years me tena off for be 2 weeks ono yo bia ne ni so hye osa hye do amia ti me ti container won no betwa ma na o se wo ye dan ma me mete na me pese meko ti edudi ade na asem won werem na nya ba bi na no ene ma me ye dey me ko he no se papa no antwempra me gina rade anim enti no nyina wo me phone so a me record ya me ko ma papa nse wo se se me ne na de a no obeda okra one day kra na wo nya offer ni nyina wo so a na ni day a me tu ye nyina no papa ne so ma nkrofo ko hwe fie o me tu ho papa ne tu mi ampa so okay inti ne ba sa na wo so wo tu me inti wo tu me okay se se me da bonten me da moto union baby a me da tue sika wo da ho one day na boga na first can fix o ka say we discover free ho abra na me aso 3000 so na dia ko han dai me pa cha o fiti December me friend na on fa no on fa me bayi bi ti first voice message kwa me ye koma no de na e da nyina wansane bi da enu ache ni papa idie nyina ne de me de eko nyina o me fon so nya on Sunday bi da de o Sunday ba ye da no a papa ne ni bre ye na Sunday bi ba abusu mi am ko gina container no se ne de adu no mi ko bu credo na kodem no na container no manya ho adwuma so I de atia me pa cho wo de kakra hyehye ho me container no nchenchen ne 3 plate and anim ye 2.5 and o de kwata bi ahyehye ho so on ti mu abi na da bread and chen bebre wonye mu ye nya ba bia ye me ye hunu de me hunu de wa ye container no aba pa cho no me chirem waka ye wo pictures wo ho me pa cho na wo de bia guso ama container no de enye ni container ni enu de ato so na container no de wire no na ne dade yi
Any chance mono. Inside So na maboti and jail. Na mabo shells free mo be sisi twan. Asa so to ties. So what I say? Enti the why no fra ne say wono so asa to wato to me de na gu. And wabo ceiling foforo na bi. Say o 2 year na nua gu so. De na nya ne chance dada. Ba na nua ne de nya hwe. Because say ya. And am chire mo no. Say ya hwe old container no. Phone ni e be hwe new one no phone ni a container asesa me pa cho tie container no say na because say me container na nya ketwa enchenche say ni nyina ya me am size the odi ahyam bi enhu ne ye ketinkete na wo hu na mama obi yesi what you say e na oye gata kakra balanda kakra aha edua guso nya hwe enchense na me boss na e dada ende atete ena de da no eno so no na edua ni bi ni ano me so me shas so mo tutu agu shas am boy am sanka me de provision store omo tutu ya mo tu ni nyina agu ti anje so me to no say 1.5 eno so na ebo so omo tutu agu okay mato ties broken ties say wato wanto me pa cho to na me ka say wa ma me sika ni nyina ya ni ano da bi o me bo me to me container wo bia ba be hu no oso obeto now aden na woni na ni container no ano de be da me tia na me ka sa nenka obi sa me ka me chire mu o sa tam no wona na me ka say me ka chen say ono ni mi hia na obi ani ho no odi sika ne be ma me 30 million na me simpa ne chew 30 million de me nton sa fa bibia nton che me nton sa anya ne buo no if say sa da bre na dan chen no kra no sa me praje no sika eje me no e do so pa ena no so twanchen a meter bon ho sesi a ye mo no me yifra da kam ne ma wo mu na me yusu da okay also na de 3000 amount wode ma me say wode ma me kola ne nim say de wachi aka ma kola na ho ne na twempana na hu say watam wachi aka dabi wona wo ton wo container me start ni o me na me ba to mo de me to me container upon say wase me pe eno de meti ase ya ni ano ndi ha na me ka no ya ni ano okay enti no me container ni me ton enti ene papa ebo na wo de ma me no e ho na me anka bo na me pe no ebo sei sisa be no onko no akoye container no adwuma na onyanye good oko ye 2 days wo betumi accept sika no anasa wo accept because yes abo no e na wo to wo container no tu pa wo beje wo pa wo nye di enti na decide so beje sa 3000 no me pa cho ena me ka se me ni share na ye di nkomo no onu ka chem say obehwe me obeboa me enti me de me fu say be ma de se oba wa kwan mu a na se na obetimi ayade kura eburu container ma wo so what you say enti me fu say se no kura se nipa onye du say de obeboa na obeboa na no betena minim say se ukoka 200 million kura no a ebia obetimi amade chance a enti me de chance me ni na ania no enti unyi ni say ukọ papa ni fie ono ohun say papa no owo bi enti no okay ma me ne da kura no a container no kura no obeye me boyfriend oh what you obi but me ne da oye me boyfriend container no kura bi kura no wa anto me say nya me container ne ma say didi ne ho ana me nya bibi afri no sa adwene de ama me tirim me fu say o say woni me betena beboa me aware me enye se wo so woni me twempona dimi me nhye mukina no ba bia wonya du de wontimi nya me bone hye mukina ne de hye mukina ne se ohun oba na opese woni wo ye bibi no hu se me ne wa ye bibi dia me ni wo so me pacho akua mu mra mu me kwa ba beboa wo sa na o ka kire me wo se wo 42 years o dakro pa be ma hu wo mame me bo se wo ba pa like oba ba ebeka sa asem we kire wade asem na beka kire no wo ye wadro me pa cha wanye me do Pastor Julius mumra mu kaka minute mami ansa because I'm boiling I don't but know but me de me fu say enipa de ye okwa bebranya kopon fa so bo enipa ani obi a ena container na me ni share dem ka chan sanya ne bo no nti o me ani ano ne enka de meji na o se me de menji we na obehwe me ekwaye nyame fa so bo enipa ne obi a nti obehwe me am fu say sika ne de ebeti bi kra aburo de me peso me ma dwene no enti minim so obetimi ayebone ana obetimi de makoduru sei kabi o so won no you obi amawo a enti mi mistake no wadwuma wo ye adwuma be pa na wo ye me pa cho na me ton force sese wo ye dey sese ano me da so ton but me gi enkola ne ma ne ka se so preach oh me preach but enye de bia na me ko
ebi wo wa nti as when na mo na wo preach bi won so amekoton ade kaka ye hwe ne say maybe baby nyame beyi wo bia ma wo a enipa no a woni ni kodi container no ho ano muduru ho no nya container asem no kan yo nti na me no say afedi akoye instant nti na me so me hunu say afedi akoye sisi asem ye betra so but ye wa voices who are ye bebo me pacho Pastor Julius a minute me ntin ye ma bi ase to be sincere with you I can't think far. I can't think far. Debbie, Pastor Julius. Okay, I 21st clinic. One of your sciatica expert in Timmy Strong. So we yadi sciatica dear fa baby. A year 21st clinic, a catch and I was what they call yadi beer swene, etiti one ha one, and my wood remo, and what ya call baby unya no ye, but 21st clinic babuao, yadi beer won't be to us here at the amount. Ye expert sciatica yadianessa, ye son ye experts, ewa yadian kaye yadi beer tete war, with your bombardian fabra ya catch just a woman will buy your best dear lab scan, massage machine here dear treat you. 21st canteen, your canteen one day 7 a.m. pepper. Na ye nua ne nyina aye ready for phone adwene kwa banku de opebia aye ready a obetra die enkai do me market video den mo kuma se show overseas utafa radio so nya ne techima go so se hwefre 0540 311 0540 Pastor Julius ma minti bi kakra ma mentu aso ma ye ma mi wa yam from so day one wa shi obi ohun na kire ana container na moko kan wasem muko duru se muko kan container ho asem adane ade na sese woye adane wo hwa tese nkomo enti ohia no afede abeye epen na asem enti ntempa ho na no ru se nipa no nkuta adwempa ko nipa bi no mama me pa oba ware na bi ni papa na me kura me bompa ese me nyo ba papa ma me kura se bi ni papa me suo se me ko fa de onye wo enti de me ye bia na me ya de a me nye ni papa na me ko ya de me nye ni papa oba me ko fa na se me bo na pe container man afere me ni ko du akoya na asem na se wo ba na se hu se ni onye ni papa because ni papa bi no wo betu sa na mo no sadana enti oh de be say me be desperate can go try say ebi edu baby no wo se owo sika no wani beba so se ne ma me fa mo hye no obeboa me because mama yate ye ni aburo chire boga for ye fa ni agro ye fa ni agro enti ebetime ba sa hotel so free London na aba no enu dane na dwene because enye no a untime se sam adwe just a minute oh untime se sam adwe just a minute ntime mi su se on kan no kwenkyere se ebia edu baby no na ni baje papa no ho ena ama opena so ma de koso ntime onye se de asa de orisu aduro no na on kan okre on kan okre Ayiko seasoning powder make am for Ellen Spice and Trading Ventures for spice say dia mel Ayiko seasoning powder no ye wo beef seasoning powder wo mu anantwenam dwanan mojanam sa no me pacho ya first me na enye kama ntesa wo enya seasoning powder no a ebeye nyan enti wo nya and ye wo jollof seasoning powder so eho wo the good jollof ni mama ni ye hwam ema ni yi makoma ni ye den so and ye wo stew seasoning powder so eho ema wo stew no eye de eni ye fe na eye hwam so enti choba restaurant mu amo no aduane wo fie ni ade mu hia eye Ayiko seasoning powder ni bi ewo wo fie o edwa ni supermarket bi emo wo benya bi fry no 0244 160750 0244 160750 nane kwa Marco mema di wo ani ne nam ma mi ne ho efe pa ne ho efe 42 ne ho efe wo mo di wo ani ne nam na amfonso kese a oyeye no ena ma so asum ye o mo de ema yasum eyeye de enti ano de enti na kola ne behu ma mi de woni ne tie no 28 years na one wo twekora no ono ne behu wo na o se container no ope ana wo se me papa wo ho me de wo kɔ ho na watua container ne ka ye dey ama me enti wo kɔ ye na wo to wo container me to ma de ye kɔ ye bebusa me se me Marco me pa cho me to me container wo musa me se me to container ne sei na me so maka me boa kyerɛ wo enti boa me pɛ no ana me de me container agiye enti se muntumi mmoa me se me container no me wo na akyere mi o wo gi ama me sika eye den na me de bi container ma wo na me gi saa sika no because me na me to ma de wo se wo pɛ me na se wo pɛ me a eye den na wo ntua sika ma me
na wo de wo pɛ ɛde wo sika ma me na megie at once na dabi maame asɛm wei de gye sɛ wo kyerɛ yɛ mu yie onchinchin mo nsa wo ton wa de ebo a wo pɛ ɛna wo de agye enti 3000 a wo gye ye no wo ka kyerɛ papa no sɛ 3000 no ya baba papa ni so o ya baba papa ni so na wo fon so a wo ye ne de ɛsɛ sɛ ye de ma wo next time wo ye maame panyini wo nya akola mfum so kɛseɛ pa na wa ye no enti wo na wo pɛ wo ton wa de enti 3000 a wo ka ye no ɛna wo hye de twia ye ɛma na kola ne hu sɛ wachie container ne ka de aye de amount won se wan fa nhye kokoam ofra mu mienu nyina na ochi akade ma awo efri se opese enansefo ye de ebam enti wo na wa ye mistake o ye smart enti maame ade na wo ye wo ho no de wa ye mistake kasiye enye se bi biam ene wo firi mu a o de bitiu wa fa wo free wo sipo container ne so wanya ne sa ebo na wo de ko ye no no na aka kire me de ho de me gina ho ehwa na aka kire papa no wo pe 3000 e na otwi aka ma wo ye baby sano wo bo no ye baby sano wo de ye baby sano wo be say bem don't worry e ye ba eno panin kasem aye nsem expert aye achemfo ba eno nti bomode a nefa wani e kire wo bubugu mpam wo fi soro abehwe fam wonya ka kwanhia mese wo da se wo bubu wonya Bible center eno panin kasem obem wo sori agina oprekope yade beti se stroke anasa wachi kasem spana kwade wato chima eye sasabro ukotodwe kura na ebutu so no aye gogoro ana yawo na wonya e woni padua mu edam efam yade ana stomach ulcer wayɛ mmerɛ wɔ mpam wonya Bible center achefo ba yarewa na edwane yi enu ntimi so fa wo no mpam ya anabu a wabubu ago no wo stroke no yade no fa koso no hwɛ wode ehama ene sa yade enu nti wode kwai na obehunu sɛ ampa otinyifo Thomas sɛ de obesesa wadwene kumasi atonso agogo ye be agogo hospital tema come to 16 Lashibi ye ben Bowers Club phone was 0272 5012 0272 500 012 and 0244 083482 evangelist mame the person mame ti ase ne se akola no obefa wo de ko kire papa no akola no wo hwe ya wo hunu sa afa de ade no ya adane na ade a okura mu no wo beton container ba se wo be dio ne dia no wo be dia free ni nsam one twema because on na kokora no etie but wa gine na wo de koye no enu na abu abo let's call spade a spade agine na wo de koye no nipa na fra wo se nipa na fra wo se wo ba beto container wo do wadu fie wo de wawura ne dem onim eye papa no akora no ne netie no ene be hunu maame ene wo say container wo to me papa say eti maame no woni papa no kwapem se akoda no LED maame to fie ho to okohia papa no first time no na ka container no wasem but odru fie ho no enye container no wasem ne papa ne de ade na dane asa na de obeba na asa bebi sa asa ho ya me fe maame me pew enti wono na adane ana me kase ma mu bebia wati fie aduri e bebia wati awsen ko ani da ho because me ba be ton ma de ma me ba peni papa wale me kwa abroji me ba ma me ba 2 years idi kacha sa be propaga enu ati wa bra wonje obeba 3 days 3 months no aba and 3 months as no o mai kacha sa be bra wale wa abroji ni papa be papa o se ne ba ne papa be papa be wale me kwa abroji o ba biem 23 2 years idi iti be pa abroji wale o dia ya kan se ma me dia ya kan se no odi me ni ano mi se kwase ebo na obu me and am so my lose am ano and yes eno ne pesa wo jitin se what drew fie ho me beton handset mama ko when did am de ba ofie o me beton yo ene e fato we bra me ani nkomo na ade no aye ka ho asem no ade no adane abaya asem foforo se phone ye be ka ho asem me e wo se mani ba me ho so na me ka cho se nya phone ti na me wura fie ha me fra na wale o me ba asem container wo beto a ka me sika gu me nsem wo nto a ma me nko
obi a wo focus obi a wo focus a wo bobra so no na yenim enya duro no de ye wo enya duro bia wa anya na duro wa anya na hwe ana wo wura fi onso unu sa papa so pemedia wo kase sa phrase no kra na kada no ba ma hu na danwa waso anopa no so no beda mama you have every right every chance to leave the house mama so tro was say ka wo bodo so tro na wo mama so say wani abre se say so for okay ahon so se obi fa wadwuma kura ma ono ko nhyehyeye nhyehyeye wo se onyadu be wie na adwuma no wie na nsem na ono ka o esua aye nyoma mi na wo say oye either say ono ne betena say amana ya wo say papa asema ono me kan ya ma me jitu sem no be adwuma no anya san anyoma na me hu anyoma mi no either say obeka san say de say na tie wo be copy word na what na de ayesie nim ana say obejai wa bo ani oh enti say wo mpene so de a eho no apre na esima mo nteme den etie enti wo akosa wo koton wa de na okodu ho from so kesi a waya ye nyina ye ka bi kira no se ena anya wonko radio wo bi di krofoda wo bi di krofoda aye di bi di obi osofu bi di bi di obi a company manager bi di bi di obi direct managing enti wo mu nyina aya wonko aye adusua mpelifon bebre se na funny pa yo nsa omo se na funny pa ayo nsa obi kweti mi bi adwuma wo se boame na adwuma no nyina adwuma no gina wo percentage say ya menso percentage say ma adwuma na gina wie no na wo ne bra no yi ho no say no nyina si oh adwuma na yesa we smart wo bo bra no e yesa we smart so obi no ko terms na the terms obusu a mo ni na ho okay obusu a ma wani na wetiefo asemo ya ye ka no enfa nya bro si wada ya mi container kakra me wo no what ma be hia ma me sa be je Akoma FM ade je so yesa no for go I can't mean about no fair we na wo mistake ni e ka kire wo no cause wo di nkrofo da wo di nkrofo ye wi aba so ye si ye ja ye wi aba o de e ba na ma ba no be wi am ya ba ho wa panyina wa jimi a afeni ye ba wo no big kra na me ko ni ti nyina me na se de akwala am to be o ya wo so da no o ne me ya ira ajo no wo so mi ti nyima ta de mo twima bi so me na fie wa na ajo no na wo chi na me ko ni me nyina mtimi ntwa mi ti two masters you can stay in the ship akwala ko hu me na obu mi o ni wa chia me but say the omu yes no obu me ye wo di wabedi na bia na wo di wabedi adi ati ka wo sam chere junction so fo and wo mu na me ntimi mfa container ne mo no won sam din wo okay me fili wo so me fili wo boko mu nti na o koton me ho ana nkofo a wo so e twan ho ka chem se de mpana no na so refo so mienu aka chem se ma me ba ko ne bo mo se akwara ne se papa ne fo so ne fi one ne dada o se ba de ne tu kwa abrocha wo de ye ba ba ho o de twen ati for ye twa ye ho aba enye fidie no mfiri ha na sama ye ka ne enti ye twa ye ho aba ne ma da so ba no be mi asa Meba Daniel Ben Trading Center Daniel Ben Mesaba malaria fever typhoid jaundice wonam ya honamre numbi Dani to ne ba meshan so uko ficha wote ye fichi konsisi so bomodi anenu numbi wuni moja numbi wonu mu atu numbi Dani to ne ba mesha Dani natural herbal capsules sisi yade be ma wasori wa ho den so nonum Dani natural herbal capsules Dani ba ointment ye de sra fetwitwi waposo Dani prosta be ma nonumbi na en support prostrate no na bibia enye kama misi ba Fredmense ba Samenko Apidank Adom Chemical was Santa Subenyabe Daniel ba ye wa Ashtown Rom ye ne Dani Farmer and a Shanimu Frayan was 0244 36 46 51 0244 36 46 51 84 ye twa ye ho aba ne ye ba kwase abuo part no a ewo mu no Bema efisa wo fa rocker fo aduro pakum capsules usohunu na common sem bi dia le guso Janet ana Matthias Akoma bon bi oso ka se be wi no fo ma boko na dia so wi aba o mbran nte te be ma Matthias abona se na to fa but I party of the Janet buy on kama ya nte afi wi aba da fo wa se na kwa so fo sanwa ishme wa no ana emfe yi nti sane Matthias dear Palmer person, Jane and your mount up in the bar. Mamma say, Missy Cannon, because of the Madi in the bar. Let me be behind.
Is it can you say? 21.7. And I get me go 4.8 on bag. Do you take 4.8 for the cousin? 16.3. Just 21.7. When I say the verse 5, it was 16.7. 21.8 minus minus 4.8. So I can say on the 20 cities in Koto, you could see until the 500. 500. Minus 500. That's 16.670. All right. Yeah. So the Matthias Asian for say offer the sick and the sick and tip no over. Fashion and fancy guy. That is another kind of fire. Fancy can come out. Fancy cannot pass the island. I was not fun. Satan, and it tells me, not test and the fire. C'est also beside question. Matthias no me busam. Nigeria don't carry some of them say, over for 700 kufu, so demand to be out 700. Inti, maybe my fan, only next month, not enough over finance 700. It's me next month. The next month, now one out. Ukoba, I know finance 700. What's the month you're sending? Now, and I'm see you. It's the next month. What's the name of it's the next month once and no scan. Next month once and no scan. The woman said, a promoter, a suspect, or one question said, or first time, but also suspect. And all of them so secure. It is not that the member police, not police are investigating. I want to say on the fire. What was it? So I'm not physical because it's almost on fire. I'm not on fire. And I'm home. Evidence. I don't care what you say. Which you took and it matters. And 4.8. Every idea. Then I will be you. And I make us nice scan of Matthias. Matthias, Master Bernadette. And I'm not Matthias going to. And I'm police and simple Kukusu. No, for what's the Bernadette? And I'm police and simple Kukusu. It's Mukui and Master Bernadette. And I'm dead. May this kind of Metam and Mutual system, Metam and about to be bad. Oh, yeah, it's almost about the moon. Oh, said, and so I pass it. Now some has last time. So we must have them was I look at the and don't say, as my again. Yeah, okay, you can one kind of a pencil. Oh, some of them is at my account one here. Sir, I think our ideas are going to say, oh, no, must now of no patch. Now, I said, because I said, you see, the old cast of friends given for us. One of them is go bad. Okay, men first get a report on police. Then the police will take up the case. The police will take up the case and would differ completely. But what? Because walk on the bag, the secret of the two walk on firms and who completes the first of the ones that would differ and I'll leave them. The baby will differ go. So that's it. I told you. Anna Sartam, Matthias can lie no Obisam, and yet no France when you get with you, Matthias Bissam. Into Cassas can on the Chaka, and Kamatas Uncle Bissam and Obisam and next day. About Bissam Yam, a jack when you know. Okay, that's you, and some chance. The mother just 28. Some Matter. So we check quality. What you can accept to say, this can be everything from a quality bag. Number one, you are a suspect. And I'm on the corner also because what's in your one? It's a matter of corner also. Corner or not, they have evidence. I just said, possible so what put my friends in. I told you to the power. It's a woman argument now. Said Matthias now, every day, and they can say, Matthias, we free. But Matthias said, on Tiasia, a police station, a police station of the day. I told you. Then, Matthias says, and Sika, but the baby island, I mean to be from to me. One said, men fast, and I'm, but this can be 5 from me,
me ko me the tenses was me as tenses and do was here the me dey talk with here and this can be was so akwas as me na ba se sika si ayi it's a meet me fun so and to say e bia say an assessment and answer we dey beto ba dey and no me say my scan cast me boss so can me go and check scan just not say ba rob say o free them all and that's how true me catch matter but how true it is I need to say the buy brother if you not chase okay do almost over and that's not this can go to bag no go to papa mo dem ansana o se papa okay papa no me nya fine the rama say efi and then oba me penitent my first can alright but the abesha me bag Uri tini fisa be ma ne ba wo be ka che ne say me this say it's patron name down say me first na down say me first ba ga de ni pia me tugu oli ata lo na me ne for this na in China in one country see America say ori anana o so beka anana o so mo ba so sa na waka dana ye wona dina na asem no baba si no wala ko sa dana ko mi bisa no se mi ko bisa papa ndi bia na papa mu bi na fa it is gonna not tie the boom na tie the boom na Matia so sikano gugu ho bebre yana sikano de tie abubo mu bebre gugu ho mi de ta abubo ebu o ebu amafo de nyame de dimita abubo mi ni o ka de djuma mitimi obi tibi diska brem so otomo to brem mi kom kana ma papa brem mitimi tai mi ko ba wo scam so meji mitino amafo tibi wo sky be na be gugu ho mitino se usikano wo de tie abubo e bia 500 be tie abubo 2000 be tie abubo 1000 be tie abubo ma sheshe ho sa pepe na ko he na yi scam ni scam wo ba nya yi mu it's so cause time no we ya na twema bi kakra na o de tie bom no so wa check the sense na the tie bom ene de matro ni nyina abom na o chese wa ka ni na bom na tie bom ba Debbie me di won se mi akasa no minim se we ni sheshe ho even to kuri sheshe ho ti mi se we mi sa wo we mai we die ni se we mai we die na me ko ye no omo eyi no kakra pefi to kuri e wo we na me ya sheshe mu nya wo yi kakra pefi madam fo bi ene so eti na se ka ofa na ba ko kra Ebeto container ne dia ma no na ye ne na di nkomo because ye pe ansem bi mu enokre enti ma Sylvia ma mi bi sa wo say ebra wo ne girl no girl no ye friend say Akoma ebra wo ne comfort ekro no na mu di container ne ho nkomo ko bra wo se sa adan kwa de ye ko nyina no mankasa na no okay na ko refi ho na obenwu container no so ope no so no wa mobo anche ne se oh ene me container ne buo esum sei me pa achaw wo ye se ope no na woman bi kra ni abre pa ama ono kra na one ne ko ntokwa woman bi wo soro na one akola ne ko ntokwa che hu sam ni akola nje gina wo no ama woman kra afede wo me ko nkasa me ho na woman kra so obema me 40 ana am se 40 no on de on twen ana o se me kwaye chencha me kwaye krata akra nto ho ma no na me wo se ene maye krata ma no se sa me nyema no na wa diskana breme o hostess ya woman wo nti ye chi no de akola no woman de de wan to ye confusion akra ne de no ne ye ka nti akra ne ye sa na me se da bi wono de on twen na me se sa me nyema no nwie na me hunu bo am de begie ana o se chenchina o ma me serew wo pa me chawo na wa tro for sale go container for sale na pepa ne correct ache kofo aba ho na na ebo ho na na ete so sa baabi a wo de unia baabi a do niema begu eno na me na chembe me sa ate kra free ho me de bo na pesa me sa ate because na me am say ma dwe say me ton no me no be ma ho na afi koton so na afi wanya baabi a na permanent bia na ya kusa kotu a me ho be sa ache me na me ma dwe nsisi so ye enti ene wudi na ti kofo ba me se mo da mo ntwen tobo ene se wo mo ntwen na wo ankasa wo de container na wunya baabi nsisa wo niema nwunwie ye
na for sale bon no kra no wo waye na wo bi so obepa anya no ane se me na nto me container me say me pa wo chow me gina rade ne me ka cha kola ne se won twen wo se chencha ma me pa wo chow ene wudi na chi ne ko ne papa ne fie wo koye dai me pa chow ti o eno de me ho no de kwa me ne ko ye de wo ha me asa me papa afre wo me papa se achina wo to kwan nti wo de wo se bra no no nkasa keke no wo se asema me ka chen se don't twist it me pa chow de ti ma me kan wi ono se ne papa se jinchina ono ne papa na di nkomo nti na ne papa na be ka se oboa ebia oni nipa na ye line no pese oji sika no e de to ho na wo pa me chew pa nyame anim na me say me de me nko de che o frɛ me o dance nya na o frɛ si ne phone so kra say on fa ne phone me de no number frɛ no sa na o frɛ ni si so en no kra ni baby aha say no de mame wo na de ya asɛm ye pese ye boa wo but say wo ma ye different explanation wo be ma ya adwemu nyina ye kresene initially e betumi abo anatifo hwe bia no mobetimi a recall initially container lady ni behu ye no so ope ena wose me papa na beto de ama me enti ma yenko me papa ho nani ne nko ka bo no no ntua woka. Now you are telling us different things say wo kra na on pese obeton ena chinchina achi wose wo papa ne papa say wo pese oni wudi nkomo ben wose ne papa say me mra no ne me nka ho ase no ntua me ka no nko ena me say me ma nti wonko nti wo frɛ me fo so opa me kyɛw ma me so de bra no ohun nya den ohun no hu sɛ me asɛm me ka ne nya no korɛ akwa no problem na no ɛna ma ni container na no na ju sika na sa na ono akwara na dwe kyerɛ no ba me ko no me ka me ko bisa ne sɛ mpa kyɛw ɛbo yɛ sɛ obetimi atwia o ti ko ai woni ni ka bo no me ne na nka bo jinti na ne na nka bo because ɛno na me ka sɛ ho no me ye me sɛ ɔde awale asɛm betwa mu a ɛma me mantimi atwuma adwan kɔso ma nka bo ankyerɛ ma me container na wo kɔ akɔtɔn wo container na wo kɔ akɔdi ano anasa aware na container na me kɔ akɔdi ano na papa ne de menim ne da etiefo okay me pa kyɛw menim ne da me pɛ na ware me da sɛ munyina so ma me na mu tewa so netie conversation ya ekɔse ema me ba kyerɛ akɔsa Ori na wo ka de wo pɛkyerɛ no so wakɔgye sika nti na wo yɛ de wo pɛ no. Mama tell me the discount or me the nyama so mo. Send Wo ma wo say mama kɔgye sika ɛno nti na me yɛ saa. Na me ka say atwa oni mi di na de. Me na wo ni ba de wo ku cha ko me kuma. Wo mama na wo ma. Obi a na me de ni ne wa. obi a akra na wa me na wa me container wo me ka ma me container to ma. Me say akra no de ko fi no. Akra no de ko fi no na papa no wonim ne da. Wonim ne da. Ada na akra no de ko fi onye sa. Akoma efe. Osuma me say da osuma no say akra na osuma no nya mai. Nti me nyenye ne ntem. O kan ya no na du me nsa. Chincha me ko wo ne ho. Na your time ben. Na ya no ko de 10 to 11 years. So what I say? Apale ha me na me ma ko na wo to ma de. E say ba me ni bepɛ ni. Ba mo bepɛ na me ku sam na me chemu. So me to na me to na say one same. Ba ya ba ya sam ni e plan so na wo di. Na obi a wo kwa koton container no ko duru ne fie no epe e na o ka che so opel. Ni to na me. Ni tini chantro ba. Ena ona so opel no obi a wo so ye na me pa na o kanya nya asem. Una wo so ye sofo. Okay. So ye sofo. Nya me ni nika. Ni ya radio kuma. Ena nya me nika. Ena ni na o so ene wada. Ena won kuni anka asem na nkyere obi a. Ena ko no na omoji sika no. Omoji sika no ma wo no. Wo di sika no ko ofie baby a wo te no. Ena akire omoka wo se by in scan kura waja no wo fie ho ema omo san no wo fa sika esan ko fie ko fa sika no san de ba o ni fie Akoma efe sika da ho ka se tia onye obi wie ema nipa ne de sika ko hyem brebe na wo ton container onye obi ma da so ba wa me e ba so na ko bo me menye se mu kena Apa nak pasal ni kawan saya sih. Anda ni mak aku ni dia mau. Mesti anda mikro no. Jadi tuan dia mikro apa? Ni madam saya. Ai kata. Una wo so abodu anya sa. Me pasal.
obi a wo me beto me container a person na wo didi kan o ha me answer me fa me homa me ko kan me answer mo me answer for na sawa na me rade what has impact o a wo ha me ko me se me bu me nsa o ha me che me se me bu me nsa tintina o be so do waka me fa me homa na pa masam o le be natina e ba bo ame ai yen shomu kena na ko ba o ba to aso ware me ana me say Utie Akoma FM 87.9. But hello. Me tell us some wokan. I'm not just have a scene so. And I walk over myself. Walk on and see me 30 million. Me buy one some container no one say patrol say. We pen now the captain Akoma FM and see there and you no worry me. So container no o ma. And I patrol the mommy you am so. Patrol. And I won't pity back over first cancer. That means, now dear, but some manager, how much in the walk. Intimate no good real. Now you pedal will be my sending the demon. It's an accident, more money and some of farm, and I'm person. Now, a diameter. In this is not good with the I mean, I watch you cry. I'm sure, Senna. I didn't mean I'm tongue. Who's quite an hour to spend money to 2 years. I didn't see you, the battle, my bone silly, the controlling room, and change triplets. And then Akoma FM. And I would have kept a session. Meet a bone crown, meet a young meter, Sadak and Mono. And I'm a young one look at my Jumuska. In Muska. I did see how much I'm going on away. And to me, as I need to see, I'm in Tonville. And to know the over 6 and 30 million of the amount. And to what do baby? Or buy an hour ton container. Maybe Sana said. But I have been in our auto container and a free home. Was what is cano echo hind dine. T pa and no mamma cassa. Was what is cano echo hind dine. Adding a 30 million or G1 for the uncle hind dine, and ask one for sick and uncle hind dine. And intin I'm a year, say, can my money dine be. Now what the cacreviaba, the Maya dynama. Me cry myself when says Kikutan this one. Intino officer ho kwa na se ontimi enko hono ma ompebi na me nso no so no fa handa wa amfa container na amre me se ode be cheme obeton se ode handa ntisi etu na free bia wote a sika no omfa bi nko handa so ko handa na nso a yemwa no onya baabi ntina na onyai ade na oye no na oye amanya be oye hyemebufu mone ne nkasa amamre eni asetene mu no ye ton ade egisika oton na ogisika wia ade kro no nye wodie bio so far as ya obeton ade adanse fo bebe mu ye be kan sika de amawo na wasomu na also hand over ade ndi amani pakro no e free hoko no woni kwai woni tumi enye wodie bio tese ope baabi ada na edai no sika no wantimi afa anko han dai ni bia container ho no Akoma FM container na esi ho no enye ne fie enye ho na oso okoda etimesere no ade na oye no onhwe yi na nwie ne bone o ma nani na ho mepa ne chewo pa onya de o ya akoda no na kura no so ye obi ba anye saa de beba daache no enye papa nda wase Utie Akoma FM 87.9. Ne na what say you know. Enti die na me ma Sylvia. Die na me bisa na say. Me airton me phone yi. Enti me amatron for sale e de abo me phone yi. Akoma FM. Me na me nim bua me de me phone no age. Enti bua ben na obo papa yi say wo de tongo container. Me pa cho ma money bo. Die enti no wa money bo. Me pa cho wa mi sam say. Bro wani mu kakra ma me. Well, Miss Sam and one Sam say, Nan your container and our tongue. Container no dear, na me tongue, but was any papa say memra. Na o Miss Sam and one Sam. Obisa Miss Sam container no one Sam. No chiaka. And I'm so quiet when Miss Sam and one Sam. I want to Sam no de batum. So one ya colano crown crum baby na me ya solipen. Na me cast no dear, and no dear me some but container no one Sam to me buy. And I'm say, well, no, only some was some. I say, one dear, container no, oh, mammy, sika,
mama me sika kakra na obehwa me aboa me na obema baabi atena enti na obema baabi atena na obeboa me aware me a me de menye din na sika ode bema me ne mo obeyama me ne eche sika container ni sika krampo ensem o ka hen bebre me ana me ntimi ka bebre amire fi bebre so enti papa na se o convince me na ma ntimi anka ne bo ankere no enti container ne de Ghana fo kra ba ye kra sika mo so metua ma me no enye di bi ni sika no ani me mita sika nyina mita me ginya me boka ni nyina so me di amane o ka ho hwe ebo ho wa ya ma na ebo ho enti fa papa ifa wo nyina no wo ma me hwe wo no dai no 30 million no se me ngina o di bi ba be ka ho mama asa be mi sika ha dai wo no dai nyina wa ma wa ma me hwe wo sorry akwa ma sika wa ma me hwe o kwa broche wa ma sika wa ma me hwe sika wo de ma wo yo content 30 million ka mama na dwo no kwa se mi so mu ansa na wo content o se so mu ansa na wo twa wo ka wie wo se mi so mu ansa e ma akire kra no me ka se wo tua wi an ma ye krata ma no e no se yo na me se na krata no me ya me fa akola ni din na nya na se wo no se da bi me fa me ni din nya na akola no nya ne dia e na me kwa ka cha akola se papa ne se ma me fa odin nya ene fa wo to me sa fa me ni din nya container no wo to afri me wo no afi wo se nya akola ne dia me bisa ansa me fa akola din nya na wo se nya ne dia ma Sylvia sorry to say bibia ye bokọ de oh sani nyina wo mitiri mu na asa ametena na pressure ntimi kan semnya we nyina o kaka ho se me fa me ni dinya krata a krata no me koye no ayi pampa so ade na wo to chia wo ka no ya wo de ma akoda no wo ye krata wo di ni din na ye krata no na container no ye ode abiem me pa cho Akoma efe se me bisa se wo chia ka wi a hwan din na me fa nye krata aha ene wo se krata no enya akola ne dia container no wonto ma akola no enti se me krata na me fa me ni ndin sa anya krata no ebra wo mo ye container no wa adwuma no he na wote na sa time no otete ye no de 3 days 4 days na me ofie ho okay me ba ebra wo mo ye container no wa adwuma no na papa no kwa brochira na asa no da so eno mu na akola na aye me sa awie no na o matete awie me kire se na papa no kwa brochira na o Ghana me pa cho ne no okọ enti na koda no na ye container no o kan se me nhwa me anya adwuma no na kora no me mani afichen no me kwa me nhwa me anya adwuma no na kora no me mani afichen ba cha chire bibia ni wa me te ho hwe biem akola na no di bibia si no so ti me initially wona no dis kan be si osuma de ye container me pa cho da bi na ne no se ye ma no na akola no na ni fi ye ne de wo se me nhwa me anya adwuma no sa no kan ba na akola no ma me hunu so o ma me hunu mo hwe enti say okay na abobo ye ya woti su ye eno no na mo ye abobo ya no okay eye enchen se akola no woti su yi abobo akola no o muti akola no yes a kire me ni wie no o fie ho no ena o matete awie enti me adwene nyana se me twa mo ma hyehyɛ si ho no ma gema de because akola no also oto ama na mo ma hyehyɛ si ho se akola no koye na akola ne buru me pamo me no ena o twi mi ti na opia me fie no ena me yes me ntoma no na se no wa jisika yi tio sami dia no dia me ni papa ni tema asema papa ni ka kire se enya akola na ato nti bibia ni ame frɛ no enya akola no na eto ko emumu enya akola no na eto container no papa ni na eto container papa ni dia wanto wo se me nji sika no na sika no okọ a wo di sika ni ba be ka ho enti sika no de che na me se me pa cho wa ka so wo de che me na ye di sika no eno so se me nji container me nji sika no me pa cho to bo ka no kra kire me oh me pese me hu se wo wo di 3000 e ma wo no wasenje container ni sika no na say okay me pa no enti nji sika we na me tu kwan me pa cho ode ma me no hall ho no no so this kan share mesem ba na one maka say me nji sika nansa na me ka so se bra papa ne ko fra wo fra akora nka chen say container sika no ode ma wo wo fra me na yete wo no wan ka say container sika eno so this kan share mesem oh my god wase wo nyina record nti wase wo ka say container sika wo mom yeti enti se die na papa ne nyama wo se si ade wase wo je 300 million ehun ka wa bono no ni nua so a me ko si ni so am ko hwe fie wo no ani nua no ne o so ka wo no mo ye adwuma be hwe o nua so se ehun ka 100 million me che say onye dem ma enti se si ano me pesa me che say wa ji sika na wase ka wa bono me ne da wa ma me hwe a wo no de enema na o de hyehyɛ ho no ne da wa ma hwe a ya wo ho mama eno de me de me jama ne ka ya wo ho me nje ne hwe but container no da de hye ni mo no ene ne mo da hye ho no wo mo tete na mo de hye ho wo me yi no tutu chance tutu ebe yi no de omunya si wosa na me sa mo kanye me ho adwuma na ni sika no ode ma wo ni sika ne da o me di sika be ma no
na me nya me ade na me nam enti on de dade na yetete ana me kwa credo am de tu mu no me tol 50 Ghana what tete credo na to agu aya ni mu ni o mo de dade a hye ho mami e onyi ni say ya wo mo say ya wo me mo na me de ge ne twempra ne wo twempra wadada mo enu nti na ya wo no abasa no me de me no me mpa na ware but sesia no me pese sesia no me ma kwasa me kope na ware o na ni wo no da e na wo so papa no so oba wa no se me ti wo no me yo ba mi peku no so what you say e na me peku na obi aso pemoa na yakopon fa ne so aboa so won enti o ka so be ma me dan kwa me kan se ba bie kwan dan wo kwan ne wa me mpe ho okay enti just ya no me pese ti sia no oh na onji ni sika me de ni sika no me fa me sanka enti kwa na container no na no kwa credo no o matete de ade ata no esa de bubu ni nyina san o ye no no de dade yi na toto so enti wo betutu pa no twa no de be wia no 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 onye container enti on de mo onye ne hwebiom na so otu free baby a na si no wo tu yo e wa na si no e da break kakra no de bi a hyehye ho e no ma biem okay me da oh dade kakra na ne wo se no de bi a hyehye ho ne mo teterete se but emu se tentene de size na na wo no me me nua ba fefe ni ko ba pa e mo ha mama ko ena de baby a de magina no wo anu den yankwa wo be ne den ye nya abotre na anu nti na wa ha sei se be ya wo betimi asiesie nuoma e ya dom anyame de ma wo nyame hira Akoma efe anu ede sa akoma nye obi a wo bi wo de demu mako na ya dom nso wo de ye no obi de ye nkom hye nso wo de ye ni to nya ho abotre na de siesie nuoma siesie mama ko nyame hira wa wiye amen wiye de nhira nsam na me de ba ye yankwa me chahwefo ne atiefo nyina na edu kwada na me base ya na chese ye duro nam dem denam ai sanse me nso me de no nyare wa me sana no oden nyare wa me sano ewo ni de ede ya bewu na nso de nuru ye de a e ma ya de nka wo nto amenam paduro na nom ya wo duro paduro anu wo hye na no nom na ni pada sani bia no e ma wapomodene na enura ene me de aba bontene no eyedudada enye nei ena duro we ebadwa so etete eduro ya bia wonte da na chese wo no wakachire se me ne wo kasa na wo tie eduro a me de ben enka na wo num bi da mesre wada me wie yi akopa bi to na no no nti bi muawo ye no de di kan no hindi heba mesha eduro we de ya na me so musi ya no mani agye me eduro we de ye minimia dro we de ye na eya na nipa bi wo ho a achinie aye wo mma se twom wo mo so de nya yade a wo de se achinie de saa mema ne titiri wo behwa no wawu edro mu twe a enu aya no mebini ese wote wo wakasa saa eso ko to obi num ya enkaboa wo na me ya na me nkasa tododo de to ba ko pe enye wo sika na enye mra da bi na me betoto a kire wo enti ye hindi herbal mesha edro nanie entwe na gu ho no se boyi mesre wada unya bi num wa sikire yade sikire yade chese me kwa de o me nkasa be ko se ten ni mum wa be hunu soso ye obi wo ho a edro we minim obi a ho wanum bie na ye tua ne banchi ye tua ne pa no sikire yade enti enso ne se nnuane nyina wodi bi ne sugar level nko soro bie mu da wodi nnuane nyina bi nanso so no insulin no ye normal hindi herbal mesha eniye mesra wo kodwa so a woni mo woni pa bi o wasi kire yade a edro we mane bi nom kire no na ono a won kotobi otobi ensa wono nom onta no nom fanye ne nsuo odidi wie bi a wo mu be nom anopa woni di ye wono adro we bi ansa na aduane akone yefunu eya na ye nim enoma bi edro pass opesa ye adwuma wo sedam num gu aduane so aya na enho adwuma na ye yi kakra woni di ye na no papa wo sori na wo bobi se goma aduane bi anko ye funu num enti ko direct to untini num ne wo mogya nem ye adwuma ti wonum wi a sima kakra bi echi na fe wadidi woni di na se adwuma na wo se ye no edi ka ye anwumra wadidi awi a wonya hwibie mo no na wanom wo pese dropa ye adwuma wo dipaduam asa ne no mo no anopa woni di ye e na fa anwumra wadidi awi a wo koda wonya hwibie mo no na wanom aduro wo hunu sampa e secret ba ko a e de aduro bi a wonum bia ye ne sa fa ma me na emoa wo na hinde ne de ye usa ho a
nese wo kwa mama ko ye number say didi dwuma no ebi a manugu so a meka say obesa wo frɛ yɛn wonti bibi ase efa ye nnuro ho wo hwɛ screens no so ama mo hwɛ TV no wo betimi afa ye numbers no ɛwɔ so asanso so ɛna obi a wotie wɔ radio no wo betimi afrɛ yɛn numbers no de wo frɛ ya ye ne wo ebedi nkomo 0246 348 334 0246 348 334 ɛna 0248 569 335 0248 569 335 afaya no de to so bienu ni Zahara Mesha ene ni G capsules eno na enie se dro we no na che se obi wo ho a wo se amate se dro bi ase emfa nsu emfa nom de whole Ghana Charistic Ventures Zahara fo yen ne wo dura yen fa nsu emfa nom ye dro we ya Zahara Herbal Mesha and Zahara G capsules. We capsules ni mienu pe. Na wabu mesha no capo bi so. Ya no obu wa se capo be no ma kan. E do me ye ni. Cap ni enu enu. Yes. We no. Obu mami ensa sei. Ade we mami ensa. Na we capsules no enie mienu na ade anom. Eno ano no. Ya de ne ko. Enfan so nka ho e secret kese na ba na sa ye no mienu no waka abom ntie toya funu no mu a infections so on the word den a omra me say agine say buyam ye funu no na tenewete e Zahara Mesha and Zahara G capsules ye nto ba ko nya ba ko e bia wo wura shop bi wanya Mesha no nko a capsules wunya bi bo modern say obekọ ba bia benya capsules no so na dia ka ho na wa no na no sa no e nanu pe obi a ne de infections na didi mu ache Mesha na nanza e bi fatie fim na e bi fa jonsom ba hunu sampa wa no maduro ano se e ma na wo de pu agya himfie na boso e ma ne bi kura wa infections nti omuni atenka oba wadefo a wuni atenka de ne sein oba wadefo o se mi de mini atenka nso wona oku na da so de wa wade begu say man bi wo ho asasa chicks no mo de bia ya o my radio enti say oba wadefo no oku na tie na wo de wusu wuni atenka chese o de po ye na wo ti oba wadefo pa o wo ti e no e friend say nti wo ti na ye ne de na ye kuro say pacha na eno no chese wo hu be me ba no ama twetwe ne ho because eyiya to ne pant mu sakatoa eye o de poa ena twam oba bia ni hwa ene wa ye hyepe na mabonte a wo de poa gya himfi aboso eye nim gu asesem ti wo ba sane wa bonte wo hu ofete no sa na me wase won kasa me de bia na me se wo ba de nya ho ofe wa bonte yo wuro ho ne ehwe and kwasam wuro ho enya ho ofe na wa twitwe ye na ye hwe ase ho no ena chese wo ho ofe me ho nkasa na ene no e ma na sebe wo mo hye de ne ho ofe no wo mo gie ni nya mo no mama ko e ase ho no ti me sere wo ba de ye se de ana me ka me ma ne de ye no wo matire wo ho ofe kama na sebe ko akudo nsuo no e mu peche ente se ahonjo run about pon ko me nyina so sa yes omo esa no mo sesa gum omo dum paso mama go mama ko fashion de anu ode misra omo sesa gum enti bi nyina brane sasa de be ma wo se wani mu tene no na eno no Zahara man capsules na bema onya Zahara Herbal Mesha ni G capsules ni bi no nom esenya Zahara man capsules ni bi radinya me pese me kasa anu den eti Zahara man no die mema nyina mpa bi wo ye oba na wutie me amesro pa bi ma kunu bema ne no ho mane no num bi oba de wuntimi num bi but bema no madro we fa ma me eyi usisim yi uyam mema bebre ne ana ma o musisim wo mre empa so enkoyie no ejina wo mo yam enuane na temu no no maduro na mfa wo yam na chesa enyi usis enyi nioma enko mamai ni nyina amamai ni nyina kwa naturally eye beye nipadua ni mu adwuma mama ko nyame shiraw ya na ye din sese ni nyina enye o enu anko anti wo ye be ma Akoma FM wo de ye Zahara G pebi no mu
na serve as a substitute just say eje ni pedua no mu adwuma your numbers no 0246 348 334 0246 348 334 and na 0248 569 335 0248 569 335 mama koye no so ba bia the whole Ghana herbal shop bia pharmacy shop bia ubenya bia to mama ko cheme 30 seconds na we the wadaro ma me sofu ma me wish birthday kase ene birthday Mrs Victoria Atajabi House of Jacob sofo panyin asori na jide pa kumase ade de onti asori ni di na fe ni awo no sofo panyin a woda no apostle Atajabi ne wo kani ma chese nya goro ma me no enyam ye hira no ene ye na woda o 9th March nti mama nyankopon enhia papa akoma aha nyina ne charistic fo nyina no ye gina ha ewehyew mama ko eka ho me di jaw mama ko ti wehye ne mame Victoria Chebi happy birthday within a picture by crank here the to so ye akechire nyare papa mama ne nyame hira papa asofo ye na fom ti no ya de okay ti nyame ya doma da se ne ye be se hia okay enti ma Sylvia say be ikase okay maboka 20,000 and nti fama me never found container me so container no me dey 500 million eni me meter enya ne bo na me ma ne bo nti esi ne bo ne 500 million me nti so o wetu access kan dey a eni o tia metini ne ka obo ama no but say wa months go nti so 30 million dey da ho me de beka ho de ne ka obo no so o de be ma me no oje no me so me dia no me bo na me pay 500 million eni me meter eni masase ni nyina eni me container no dia meje no before me bo before no so fa me sika ma me okay na dia ma no before na wonu nya ma ho no na wo ton container ne 500 million ai makoma so ade da so me se me de beje de me pay me 7 me de je no to obi aba me se won twen 500 million container eni me meter eye dia ade meter no je ne sen enya ne bo ne ye check ono so waboka to ayi friend say 300 million money can in tonchen wo ton container ka beton ne sen dia me for some dia be boa me a be boa me ne 500 million enti so be chia on fa sika ne mla me boa no me sika no enti sana na wo ton sana me pesa me je ah me de hwa me ma and o ma 3,000 30 million ti enu ba bia 50,000 aje ai 30 million no de ma me 500 million so be je to dia ene me so dia me je no okay enya me boa me ne ania no me ma ne krata so wa chia me container ka ah so wa chia so wa to container to o krata on fam na ma me hwe no okay period me da se sawo the period that so e wo ho e de am na chese ye de asia no enu ti me sawo da bomode na hye ne so say Zoe Fertility and Alternative Medical Center Zoe Fertility and Alternative Medical Center me sawo da ye ne ye frɛ wo no e bia wo ye mo ya wafo o pa ye frɛ boni ne be ma ye frɛ wo mo peba mo ware a che e wo ma be ma low sperm count so ho nkwamo wo form ana be ma wo be ma no ntimi ensori nyina so me sawo da e ye fibroid anasa ovarian cyst e de wunya e Zoe Fertility and Alternative Medical Center tutumrika manama otoneko mesawa da ye wonuro enura ye wo pharmacy hono enye nnuro ketwa enura sayade enso ena Zoe Fertility eno so eye effective ankasa eno ntimesawa da bomodiya ne tutumrika mo wa dental crowd mato edi e wona Zoe Fertility ewo ye wa dental new site CAF International School chenwa adenta pantan kwanten pono so odoko taranzo ye ben 0205 3614 0205 3614 na any commerce here quick credit investment the somewhere and town kasa woni adwuma and then town fa ho ento be ma so ya ba adwuma ni anasa nkwan adwuma ni bomode ne bra ya be ma sika capital ya wode kwakwa ya adwuma eye loan bosia ne de ma wo wode wu hia sa wutu susu ya wo ni accounts wo ma ye deposit bia wode an wo Ghana card bomode ne fa bra ye hunu so ya Ghana ni na yemfa bosia no ema quick credit investment me you woman number ne makomako bomode ne tie na je 0596 92 08 33 0596 92 08 33 and 0302 20 0390 0302 20 0390
90 Fred, quick credit na no money nkomo ne kwaje posia. TCL Electronics yen ya sabe biem. TCL Electronics. Me se wo pa television papa te said ye boy studio ha se ya. Nipa no wo hwe TV ase nipa ne gira wanim. Ye TCL na benya no air conditioners papa Akoma efe. Ke se nyunyunu eche TCL. And a washing machines a wo de sinema. Enima na ani fie, ani freezers a wo de oniema begum na enima no ensaye. Ye TCL Electronics eho and abenya enema papa we nyina ne border from ato. Friend 0546 258047 0546 258047 Pastor Julius mama to Emma na me family rem na and then so yeah you must trace a commentary and then so commentary ti ya kwen atemedase just antase district some so go so for nyina ma my enka and story na additional billions ne wo na on say no kreka de bia me kasa nya din o na de o tie no me ka kire o say why am from so wo de why yi no o be gina asopam o be gina akoma pam eho na asem no anti no kreka de nka nya den say de ya kan na yo tie no mama anti obi entie mi sesie ya onu obi akọ terms agreement obi kura letter to so owura adwuma nim no adwuma no wura no ahya asem terms na omko no esesa obusu no mbajo waka bibia fa ho onna sinkomi ho waye din o obunu kwase wia Akoma efemwa mi wo mo ya agreement po say adwuma wura so agreement o sesa no owura adwumadie bi mu oni nkrofo bi bo bi se mo ya de mu twetwe skesa mo de ko to bibi agreement amo ye esesa ara na won fa ho adwuna ho firi mu oh mami nko mama o di yo nesa nya yo ya sese de papa yesi fa no ne kwa do ofa sese no fo mi na wa ka bom safa kwa maska no fo mi na wa ka bom wo fene se de uti mami wa bre wan nsem wana wade na de se bi o ponko be makwa ni kura wa wana wade o si oba so sen ha ese yemi ya na bobra no mo 58 60 kwa no mo age ni nti mo nunum nuro esi adro no si so na ne hu nsa na na last day are dangerous last day ede nkwa ese ya na bobra se o kwa no 5 minutes na ze yemi mu tutu to se mu di aba 5 minutes na ze ya na bobra ya 5 no so aho 5 no mo to adonko abra de bwana na nya bibia se sabi odo bia me kasa mama hwe ye woni pe bebre especially ye bebre mo ye onkrofo bebre on oben wo no tie wo kasa on se sabi previous se wadwene wo fom a se de o si kasa nko obi o nya be no kasa ba ku me no so wadwene take advantage obe ye o de opeso ye obi a on na de bia me kasa ye bobra na se ye me adwum wo wa japade ye e container obi so obeto hwe se o keche se ma mo na buo mpo na obi so obeto container ye mo na bo se wasema mama mtati wase eda ho na container wo to ye mo obo ji 30 na kotu baby wo ye ban wo ji 30 na kotu baby o su container na kotu oh from so no do so from so kum nipa we betina say wo bob na wana ayo enyo obi na kumantwi wan kasa se bi previous a wo jimi na adi udwan Akoma atefo atie mama ye ni na ho abrabom anya sa bibia na ye na mistake na me ye na ye bonsa mama ye ni na ho na ye mo ye bre ye na ebeboa ma be to abrante no so nkra nkomo na ye di na o ye no sa no so no so fi say ebetuma o mi say ma mi nkomo insurance na ebetuma ba say wonso ni ko agreement be o fi say o bu ni kwase a entra wonya ma no nyansa say ya kurampo ye bua wo be ma na ye bua wo fa nature enu bedi so no so mo ntan onye de oyere office abebi wo ho so obama ye tena container no nsanka bia omra ne entra sanka na so bi na ye ma mi mfa no no so enko ne ba bi na Akoma Pakum Capsules Rocket Clinic Limited one and the Pakum Capsules ba ye nei edi mema kagina mu pa be ma wontumi mu adwuma ye ne be ma ni mu aye mre Genicure 442 ya chese eno no oba no mu a etumi bua no siesie na koso kuma no mu ma bibia ye kama wodwem koto bi oba Ven Capsules support prostate no ema bibia eye kama intimi so na se de dia ba ye Medfagen Capsules ebo ama mo jedi afresa ne ye ni padua ni mu se
acute sciatic pains Mr. Wada ye medfagen oda na dwa wontumi na arthritis medfagen and that thing so mumu amoye adwumaden pa no hye so ema me say medfagen ene bebo Akoma FM medfagen rocket clinic limited de obi an me say yenro ano enam ano hye na eye adwuma sade se na efata ye wokuma se alaba bobo station ye ni school house de bi hwe ne mo Freyan ewo 0244 183230 0244 183230 yeni nkomo na emom no chairman odene hu kwaku apia Coca. Incoming, yes, aspiring Ashanti Regional NPP chairman. Yes. Aspiring Ashanti Regional NPP chairman. I say what radio no ya. Odene Coca. Hey. And you free. Marco, chairman Coca ya chiao. Oh yeah, big fan. Big fan. Yeah. Papa chairman. Say who you jumadi be say na ye o tie ye say no mutie wa na say jumadi na wu ya me shira chairman bo chairman abaso incoming ya me ma wani so ade hunu mrem Asante region wo boa ye we program ye chairman ya me ma wani so ade hunu mrem mrem pa aspiring Ashanti Regional NPP Nipa wa kuma pasare nyame kura agitum nyame shira na Akoma FM Marco adesua bebre wa asemu na kakra me ka kire papa yi se me ka kire ne se ahono oba no na ya ase ho no ya frɛ ne twɛn ye twɛn ɛna wodie ne ye kɔtɛ eti se wentumi amfa ankote na wodi ko no so wentumi antwen na wodi ko wom di a mesrew ehhehye ye wo ho ade a ye maami ye nyina niye Marco ade a ya ne se wo se 5 years niye onfa be ma da na wajire wo maami panyini koto ho butu ho wanna wa mewie sesi ai wo fa no fo no wamia ne fe te se de wo mia bentoa na wodi ni aka ne mia no nyina bomuo na wo mia eno ne ha maami yo de eyawo na wo die ni nyina eye ho a wo wie ye no wo hye ne bo se me ko medema brochire number kra mawo enti mefrew na se baabi na wo paati na meboa mo wa pe baabi ayede atena enti bo sha wo hye no no mesrew who take advantage of mama no yes me mama no Marco mama no adwene no yes depression yes onu enema o take advantage because I say wo hu no what the container container no kra na enya container na saying o dem wo pe baabi ada as aho kire take advantage of aho kire ena wo hu se maame na adwene wo fom adwene na ba fom oh enti mesiraw ye dia wo be ye fama no mesiraw maami wagire ne dodo wo wie ye soso no onu ankasa no ne wakola na tie akura yi soso sawi wo mo ka ho mienu masters mienu ntumi ntena fie onu so koye ne ho master ho akura no so ye master enti wo mo mienu ntumi ntena enti dia be ya ne se ba akụ firi ho enti papa wo ba he wo ho akire wo ana wo bi aboa wo na waboa wo a ada na wo nya de sesa wo ye ma no enti mesiraw edan ne die container ne de ye ka che maame no watu aka o ma ho se de wasia ye no no de maame ni hu kwan so ba na mom Marco o hand dine ma no edan no ye je se wa me anye ye be sa atena story we so se anya ye identity better ye de nyina betu da ye be kire ba bia o ye panyini enti ye ya ka che no o ye panyini afa de panyini de nto na ye hu nu ye ne di nkomo ye ne wadi nkomo ya akua ni wadi nkomo aye ni se wadi nkomo mama me ne bibi kakra ma bibi enka ho wafa no wagire na o ka so be ware no eno ja ne ho ma wo papa na wo ko asawola ya wuntu aka ya next ya beba no ya do identity bibia ya ba ma london fo nyina hu mame yemfa akwan so ntu ya ne ayeye nyame adwuma yi kanka mma na ewo mu no se ye besrew ye wo kwan bebre nyame fa so bo anipa ti se wo ye awrade adwuma no ani na ho
nyame bua nipa nyame onyi obi a obebua wo manipa kwa no magi bibi mfiri wo ansa no waboa mo hya no nso ema no amodi akasamu ni nam sisi nchen gigi collection fra no pa no nsia koji ekosi anwumere no nso no saa adwene na ewo mutim no munyai ekwam na demo a monko pa adwuma nyo so hono nyame oyi obi amana beboa wo a nipa a obeboa no o magi bibi mfiri wo ho ansa no obeboa wo. That is the mindset of God. Where you boa for mawa, boa for no ba, or banner from a pub. Yes. At the moment that we will say, contain a tongue, add than a pen. Yami software, my one in that off. Think fast. Use what in it. I like the grease. Use your hell. Use your hell. Or catch any player back. Just say, use unity. Swallow. Use unity. Na wajina wa na penu na wo say me sia da ka kire ne say na nya me menses na mpese wo jai danwa na pa wo nti no abu kwase ya nti ya nua no mba esre mo kanka nyame asofo ma na mu ye nyame adwuma no aseme ya kan mama asofo bi de adi nipa bi adwuma mu mpanyifo de adi nipa bi ehemfo ye de memo asase dware me no ntwempra ya pashe wo wi a asase a wo mawo ukoka unim se meti ade so no apirawo be ma woti abrochire hwe mami rounds o de ne kwa se be wana ne ho ma yenyina mako UK fo wo ayibi aduro bi ho utie sanka utie sanka 87.9 anka ya enu na mpanyifo ndidi sanse mu okwa wadwume se wodi ayesashet wadwume se odi anka mekoto wo papa bi fi wadwume se anka na odi woti wa na wate agu nanum o ayesashet yanka wodi susu ababuru 2 hours ayo UK from mpanyifo na panyimone na wo mu na bebre emobra wo mu ba sa de no de ba enu na papa no nom ye na odi wo fa obi ahokyena so empunu kwasia sa ya fra de wakasa wo fa papa the nature will deal with you obi ni be ya wo ma what do you say when you sika when you the open wo ti abrochire ha na abrochire kwa anwa ya wadwe say de wo ka kire maame ni nti a wo ja ne ho ma wo no container ndi wo ma ni 30 million and but promise I would man no wo ja wo no say ne ho kire no ba ma ne ba bia da enu de bebra na be fofo enye sa abrabo no bedi ene wo ma bedi hye no so me da say Osbel limited block factory and building materials and ye can for one ede ama Osbel block factory and building materials me say wada hye so ema me say Osbel limited and one one ebo pa wo pe solid block ye kama and just say who my sizes be before 4 inches, 5 inches, 6 inches, solid and hollow blogger, Mr. Wada, Bomodia, na Ebra, na Yentumi, and to be a Maudiane Buono, and that from Kra, and Intishan and so. Osborne, who sit down, the woo ye be a whooper, blocks are and who adding. Mr. Say we Jaiman Crofosum. What shall we do into no? Blocks and cement, no. Block will be charma or Yambesh. What would a fun a bit blocks, no? Oh, my soya. What's it done as you are now? What happened? Copper block, Papa. Somewhere that call Osborne Limited near my block, Papa. You were a quarry ducks, the idea brought me a stones, a board, dear, and just say, come, sand or see no sand, not just say, I cement ankasa and ye de aye and unti Osbal limited mo musi da na ye mama blocks Akoma efe ye kama ye waka se ye ne mosque no and na edi ehwe ne mo wo beton so free delivery ye dugu ye ka mu na fe ye de abramo amu komase ne portamo no Osbal limited ye de be bro ya ye nye kapra ya tokoro dem wo and unti wo per blocks ho eden cement ya kom kama e de esi wo dania for 0244 377612 0244 377612 and now 0240 403247 0240 403247 and yes I our Osbar Garage and Motors and also no and your home second hand car and your tonton was second hand cars and your tonton wo and into wo ba da kwadwom wa ye ne despite a house no and a di and shanimu da kwadwom ye ne despite
despite abron sign no na edition no second hand cars eho na eho na you know Vit no Toyota Vit no one yakoton no aha eho na yakoton no Osbel for na me drive ya no me problem dabi saka me problem bia wo ho eno na mhu se wo to car papa wo trem kra ye mompaye kana ye what talk papa da bia wo da ne nyame mi da ne nyame fitani nyame fam ko so tai ni mu nyame mi inji no nyame fa nsuo kakra be ye no otila ku sa chero be ma bompa ya san watu da wa ka che nyame se ka ne so wa se ye ka se erade yimi free kwansiam eno na we dia ye wa da le ka bi she nyame sa Tyson so inji yi mam erade ba ya nyame brebe ya sa nyame fita adwuma ka da vita me se wada me ma to bi wo mo da na me Akoma FM me na me ka me che e kama o to mo ka woni problem any assign what electrical appliances and so and also so electrical shop no electrical appliances bi a wo pe bi ano and also ye wo ye hono no e wadum ensu ase and nti bomode na freyen 0240403247 na ni enim komo na hye so ema me na wie ochia heba pada watchia de me se obi anu bi woni wo yere woni wukunu monnom mo de ka bom sa na e ho na me se inside oje ochia ochia heba pada me so ye ka wo ba sere but ye ni bresam ye ka no enti stop e pressure na se koko oba watenka ateko be ma wa ye mere won pam fiti kro mu nkoyie enemu san ya de age be ma boso age oba ba boso unya hwe unya otwe ba pada no asuo de twa no fagum nunum wudi gum anu wanum bebam sedudo e ba be ma momobo na ensiesie mu na enigie mbra gwade no a da bia no na entokwa wo mu no kwale na keba emrom wo benya bi ashta misie ba friend mesa ba samenko tabia ba shop e wade share market e ba na pharmacy shop bia mu benya bi Divine Hope Herbal Center do try about pada ba no ye wo macro abusiakuruwa junction fa ye no was 0551 228281 0551 228281 otwe ba pada ojane hyewa obeba bebidrom Samson no ene ye ne yankasa Ernest Herbal ho me se ka ho ointment ne de ehia me se honam dua no ye nsero onya mokwa ma we de nya fe pimple so how nkrodo so nkrede se me se ho no na bi nkabone motuwamu ahem wo tuna chemienu no ho no nyina nkabone wo fa bi fifa ba bia na enye kamama no kwasam utinwi mfuye wapampamu na pa honam ani yade bia da Akoma FM Ernest ointment Zakia video ne de na ode be kire no wose Maa Akos makrabi na minim se yese mankra dodo bekrabi abidi aka ho krabi ka ho wose ne ba na san go no wakra kakrabi no ode sran wo hu se ne ba no wedie no giant say oba bekra Ernest ointment ni bebre na ma konkura ne to no hu nsa nkura ne to ya ne nsa wo bo mo pampers na nsa gugugu ho fa bi sra ho kama e honya tron enti awake natural capsules so eye ma ne mema bema o mema yem ko form oba wo ma yem no wa unum se tokra bodwe senim no akoso ekuma enum no enema nkoyie fa bi nonom na onomu a ebesisi ho aye ho kama esisi bema na esisi oba awake natural capsules Mr. So we be for Ernest Herbal Industry was 0245 079915 0245079915 and a 0276 537701 0276 537701 Okashi drug link in so care about repairs renters tenatable baseline Nisi pharmacy Rijo Subenyabe Kofodia gaps and delight and a drug rights and a Bino pharmacy Ubenyabe and Koko Wuskobi Hillside and a BB pharmacy Kaswa tribe of Judah Daniel Akoma FM pharmacy and a Chris K Heban so Ubenyabe ato e wonemo no ewiani pesa wo shane so ema me say Dr.
Foko Herbal Clinic, doctor say, and the main culture, said the Tibiano, where yet the no, so what on 17 time, whom our dear, a Jemimon at so gonorrhea, syphilis, a chlamydia, and hepatitis B, C, or Bani Bema, a woman yet, hypertension, Miss Sawada, Wobubu Egumpem, a Dr. Foko Herbal Clinic, Dr. Foko Herbal Clinic, one wako waba, we didn't want dance here, say, Hamani Papa, with this say, your doctor, and your dear Hamabetu to Yadian was say, Efio, na your promotion of Gusua Koso, Quapim, and then what bawa for Frofono, your Besha Kama, Wunra, Wubajenu, Bipiaka, Ubebobiano, 200 Ghana Cities, and Abetia, Ada da Fone, dear, Momania Shama Yadiana Monko, and if Quasiada to Fiada, 8 a.m. to 5 p.m. Bian Yajuma, Petchy number 1, or Wasa Quantum Ponson Yawo, Fred 0242 155 935 0242 155 935 near your so Top Herbal Clinic say your house screening no shannon so and your 1st to 2nd April 1st and 2nd April Friday and Saturday. Now with him, ye general consultation, ye doctor, lab test, ye be hepatitis B, sugar, John Somu, say sickle cell, low sperm count, ultrasound scan, and no why ya said ye pelvic, scanning none, ye be Samso and a cholesterol, Wakuma, Muntumingo, physio, massage, ye be yo, and into Bomodiana bra, Messawa the cholesterol no dos when you pediano wow, and Bomodiana bra Top Herbal Clinic your health screening no ebiana yade bi she baby ya ye no beyi ne ho adi na eku wontamo wo ba ye be hwe e 1st April and 2nd April Top Herbal ye wo South Junction ye ben Parks and Gardens Waterworks so also ye ben ho Top Herbal Clinic South Junction ye ben Parks and Gardens and Waterworks and Intishanen so 1st and 2nd April bra free where your health screening na yen show health screening na yen show ye be ma wonura wo be no ma ne bo eda form wo beto na ne bo da form ye be bo ye betu for wo diet ho wadidie mu no bibia enu ti bomode na freyen e was 0244 373895 0244 373895 and now 0545 46 78 87 ye try yan ho aba papa no ya nya baba kwa utie pa my sister Kitwa mame bempoma ne na woda mame bempoma woda ye ne woda oso chia mo okay na yesere rade se rade na ankasa enhira no na oma nimfi aka enya afepa emfama no nti awrade nhira no bempoma na kaso no taba bempoma ene yiwa woda awrade nhira pa ene de oma na enye nhira emfama wo ye twa ye ho aba na mum hyane so ema me say programming wo hwe bi ewo Onua TV Onua TV Edem Kings TV Papa B TV or say yes also and Star TV na mum se bonon so a OICTV be repeating the live non so 7 p.m. na Onua ye ni anka so Onua TV so repeating the 10 p.m. ye twa ho aba ye ba ye be kwa ahoma so and the battery pepepa commentary ewo ho oh dear Jessica Biama and on the fire, say, you're not eating on the we are so many. And I'm so careful. Where is I said, so say that of our band of session with you. Me bag in a bag in a so we do it. Mambo two scan say. So we do it. Scan them one scan boom back na say bebele. Tie dear tie dear subo. There was for buying. There was for buying it. Not tie boom. And I'm a chain 20 cities. I know chain 20 cities. It's a whoop a pair bag. Uti. I know who cruise carrying a baton in the bag. Uti. Oba na. Oba best. It's anything you so dear. Brana yebisa no papa you know say of our band no ba balanda na se to o bi jina wo hu na de obi an jina wo hu na also me say me papa de ba balanda se
Papa na baba na send can be this can be me da ka question me bag. O si Some way they hear. Some way ya dey. Wo dey wo kukuru sika no everywhere. na who inside ma who inside say we dey me papa so of the point because I want to say story this who say ask jara we ja go ya ma every Obi ben half na time bond obi achu na saka me half si obi achu na come say obi achu na me ka say o papa si mu no so na obi achu say and dey o tun tin no so obi achu na na say e no so sa obi achu na me say obi achu si kan ma na me bua esa na kan Scaro was a 500 series. Now, yes, I bought 500 series, 50 series, and I'm going to of our group. We bought 50 series now, only 20 series, 10 series. It's 50 series in the war, it's cheap. And now, 5 series here, my boy, and 1,000 Ghana series. And I'm sure that's kind of fair. 50 series, not say 5 series, you know. 50 series, not say. Now, 50 series, not say. Now, say, or 50 series, not 20 million. Son of a catching 50 series, not 20 million, or Obi achu me so now call them. Na me call them boy. Sa come come at the captain na me call boy. Sa come now, Matthias, who catch me say sa usika Obi achu. Me ka me wura da boy you, e do. Sa come na me call boy. So sa brothers can ya. Sa no wura won go fa. Sa come now, o ba catch me say. O ba book ni ba na, o church me na catch me. Sa da na misika. Na ma fa usika. Misika na ira. That of friend me catch me say. No can't you. No, friend me them say they can want to make and genesa make my me una make and do. Me mean say the yiri po mu e na gay ke da. Of friend me them say. Baby, I want me to be able to say papa do hands no. Papa do me dining mo na me papa say we pay dining. Say na me papa do papa no. Dining, ana papa so ejo ọbẹ bisa ase mi papa ewu no iti mi ni eti àwọn kan no se ọmọ di je o se papa me ya je fi da wan ko stand smart boy na me so ni ko share papa ene me tete me ya gbe ya share eti me go Matthias on kai na no a oba ka kire say we sika bi ira no sabre no se won call dem o friend say wa come dem mo e me papa mo dem for 20 cities ela koto kusua ela msi data na msika hirai ne kaza msika bia hirai nti ni 1 week abako 2 weeks no black friend say why ready to no nya hwe fit mo me best company koto blocks for me kwa suiti e hon data na me ko inside ela mo say scan mo yi so ansa na me mo say 20 cities na Janet be yi no say na wa family sika nti no me be bisa na ko bisa Janet. That's what we say. Notes now, we say good Janet's bag, nay, say. Nay, 10 city room, 20 city room, 5 cities room, 50 cities room. That's not a wash scan. One shell on bag, I say, no wash scan, my should be 50 cities, and my chef. They should be say 50 cities, 50 cities in one. There may be 50 cities in one, and what my chef 50 cities, 20 cities, 10 cities, 5 cities of Akoma. But only 5 cities per any star. Machine no kwa e fa ko. I know the 5 cities in one. E two person say chain to chain sika na so. Na wo de bom. Sa bebe. Sa na person che. Anti wo hwe de ya tete so ni na na wo de ma no. Sa bebe. Ave na wo kasa. Na wo kasa na e no e na tai bomba no so fa. Ono first na bi aka. Mimi tika na mi ke. Ni ande sa kwa 1000 2 million me bom na ebi wo ana sa skana me ni na wa twi amaka bom se na amde taya ya abom se anu ubie zik fofo na wo nti me tam skana me yi ya me jam gaza pepe bon me skana anu so ba na me change me
some son is saying, still a year was 7-bedroom house and a year tall. I was tried there. Akoma FM. Also, Akoma washroom FM. Cassia, compound Cassia, 24/7, and Siono, water force for a bit 24/7 and Siogu, sliding doors, garage, BBI Yakama, Fred 0540 36 83 62 na Mount Sanka Dino 0540 368362 Waterfalls Drilling Enterprise in Superman kwa Branian Tugun Sion Fama Winya Sembia Ewo Maji Womadi Sansa Mamma Yobi Juma Momo Maji Womadi Power Baro new site one in a Yabia Bar Clinic na Wabran San Kurumo Ewa just so for Waterfalls Ewa 0246 26 57 07 26 57 07 in Superman Kwani Amrane Integrity Natural Clinic ni Dr. Santi Nyamishrao na ayaresani ye won fa we yade enko Dr. Santi ho ensign famada lab services ultrasound scan therapy massage yade ma ebibidro mo bidudro yade free Malaysia Hong Kong Australia Japan India ni ye bi o man Ghana mu na ebibidro we won no ma yade ne ntran ba biate ebeko no mpemu yade Dr. Santi yen fabaso yehwe Ghana legend ye Bemensha Government Hospital ye Bengo filling station no bomodia na freyen e was 0243 45 93 85 near your so Akoma FM and we'll be using canny ya do betu kwan and unti brake for sukumase and mena high tension a 1 year war freke for susesia nenen komo for acquaint you 0278 902965 0278 902965 near new Nkomo Lifestyle Reform Clinic Dr. Steven Esiedu yen diagnosing the pedianimo near who yadi how one say am on wardru and notify yadi bla ye be wo the bar wo do yadi ba ye be diagnosing the pediani who say yadi we na hawo na fe yama wan wardru prekope wo ba ya yanka wuti near mo wardru da bi Akoma FM wardru because yadru ne pese eye effective wo yadi ne ko ye wo kuma se Abrepo Pentecost School wa Kumase Abrepo Pentecost School Junction abe Lifestyle Reform Health Clinic enunti bomodia na freyen e was 0502 412975 0502 41 29 75 na ofreya ne badin komo Royal Jopak Natural Clinic Natural Clinic Shanenso Emma Mesa Royal Jopak de o de poa efie ne ho o de poa oba ye betu asen asthma fever onumu enka wo ho diabetes what on 17 duabo hunhuma wade Royal Jopak Natural Clinic ye wanwraga jene ajushoa ye bense cheduma si Rabank friend 0246 189021 0246 189021 na yanu ni nkomo Beaver Clinic oseno wo semo apeso to she ana wo seno peso tuo ye wo how bi e wo sim ye Beaver Clinic e ho na wo se wokro na enkran ye wo airport residential area ho ye be airport view hotel enunti ahojo Kumasi so ahojo nhia so ye ne ba nas ene di hwene mu se wo be Kumasi de ni afre 0593 834217 0593 834217 and enkran number no 0540 124200 0540 124200 ofrania na ye ne wo edin komo hello we dey ba bia frefre meni aba akosi papa bi meni aba ma papa bi meni aba ofa kwateni masomo asantuma pon ko fiase no tankos atono so asini eba funa ne blago ni Mr. Atomo jodendini meni aba me ma me na asem ya me ya papa na wo wudi ma me na dwin ehun se bi ma me bibi ha no ana se ne ho kire no dina papa ne fa sa kwa no so ye ma me ne senti se Akoma FM se enye na dwin se ma me no wabu ni kwasia ene wo hu na ho omra so no ahwe so aye ndie nse fata ye se papa no die se ne fata ye so ye ma me ne ho to no bini aba akosi aba pa bi didi se wade abeto obedire mama die se ne fata bia papa no ebe ya ma ye ma me no me da se mini me da se pa wa frɛ kra wone na na kredi nkomo hello we dey ba bia frefre ma ko ye feme ko ti wa taxi driver me ka se fi abi po jan sen so san yeah nkwa ma ko ai fa ni foka se mi se atam da o te be jo pompe wa atam ai mami o ti na atam ne akwala we be frɛ o se o papa se brana mun ka Akoma FM oko ya no papa na divert ya so e ka o ya so to container ho asem ti na ko ya dey na papa na divert ya so mo wan ki papa na dey container na so
It's okay if you want if you want a high do. Papa na ka waya some so adult put na some cry na we be papa na waya some. And it's other way near our back na my family. Okay, me that say we didn't baby a free. Hello, we didn't baby a free. Hello, my good afternoon. Me pacho good afternoon, Bonnie Town and Community Bema. Mpacho mi di Ibrahim Tanko. Mi ka se fi adwan shedu. Akoma FM. Mpacho mi so margin check ka mi chen se. Otu bi an ko fo ka se mi se. Obi biare wo a. You got to use on one kasa. Ma me any mistake na ko ba ni sa. Se obi se koto ade ma na. Unye so ko do pass mi tu enimu a. O for so on say no me obaji atu. You don't any mistake na ko ba ni sa. Me that say obi message the woman did that because of difficulties. Na na what share no. We didn't baby a free. Hello, we didn't baby a free. Kasa Francois a wọ́n 1937 ni. Okay, yanko. Akoma FM. Maa Akos ya, ni àwọn kasa mi kan sẹ, bàmà no, wọ́n bu bàá no kwa ṣíà mpenu ni mpẹnsa. Ekini dẹ̀ máa jìnnì ni sẹ, ní sika no a yẹ 30 million no. Onye ntintẹn, na ọ mpata ọbaa no, kwa ṣíà bu a wabu mu no. Okay, me that say, we didn't baby a free. Okay, it's you. Apara will say, my men are watching. And into fast I can so boom quasia purino. Papa, we eat non pat, and yes, I won't know me. Akoma FM. Message. I must say, I'm John, so now watching you from Wasa Ekropon Western Region. Wasa Papa not taking advantage of my men. No question. We didn't baby a free. Make a certificate so with Vivian. Okay, VTO. Me momo de asem we de ye me na kaka wo ma me na fe. Cause me hwe ma me pani ti so na wo ton ade container na wo so wo ton. Aba ye be so papa so person to container. Na we di nanim di na kodu no ka wa we sem che. No ti me ja wo ma na that moment me dia. Me ma me ni wo se bibi ha no. Me wo se bibi ha na adwen pa. Somebody no comment na mo hwe na adwen because menti ati. Akoma FM. You am na me ka ko be tie na ka na bo na papa. Madam Ase. Okay, me so me da se papa. Was say no. Was say anyi mami container amana obewu mami container ya samwe de. Ma papa no watu ya ne wa ye ne kama o. Enti o mani bibi. Hello. We didn't baby a free yankwa. Ma mo sim ka se Fred ja. Anti mami. Sabi asma me ka si ande. Container ka because obadie the mind of a man, woman, and this Bema. Almost family mistake here, but see you know. A man will only for Akoma FM. It's not can say, container no, I said, container. I said, man, container, let him understand what I'm going to say. Because I know about that, I can constitute rape. Africa, I'm for granted you. It can be from the wire for 4 years. Let's container, but I knew I said, offer, and a small first get some man, but when you container for one. Man, because you say, I want some strategy. But you for pardon me, sir. What about the card of your command? And man will see. Madam, Papa, no adventure. We didn't baby a free. Hello, it's everything. Yo, young quay. They part of very my friends, but Papa no said, Akoma FM. After me, I was so pretty to be a man and a power. Who's the mamma here? A win for. No, I didn't imagine everything I understand. She has so pretty to be my mamma. And yes, I boga no one yard ye cry. Meda se papa no adventure. We didn't baby a free. Hello. We didn't baby a free. Marcos, my young quay. Marcos, why only have one touch in the Catafrita so. Hello. One touch me Pasha Casa, what can we now de Twasso? But I can't make my can say. Me ma me na obetwa onu ma o kasa no me ke ma de tena onu ma me fie na ni ma na Akoma FM o problem papa uton wa de na be ma ba se o ba beto ade na akwada na mpana che just dey na that day na no do wa Akoma ma o wutiro sa me da se papa me amfa de twa so odi ni ba bia free nta se me ta si me ta se obi okay yankwa me pato e wo mu se me maame no ni de enye na mmom nkofo ta si America de bi se eduma wo Ghana papa
nti mɛka sɛ asase no koraa kɔntena no sisi ne mita no mpo ontua nti sɛ kampo a kɛsɛ million so ɔno yɛ kakra wɔ se FM nti mɛsrɛ mu mombɔ mmɔden sɛ maame no ne sika no ne kɔntena na mobɛgye ama no yɛda ase papaapa obi message ɔsɛ ma please it seem the man to be wise ɔsɛ bɛrima no wayɛ n'adwene so wɔ nim nyansa paa but wabu maame no afa so nti ɛnyɛ maame no container ɛma na yona pharmacy awia yi wɔnom na aso yɛsrɛ ma yɛkɔfa phone calls no wɔde impressor capsules no oil abɛdwa so yɛ nnompe mu adwuma ɛno nti wonom capsules na wode oil no atwitwi faako a wonompe no baabi a wɔaka no na ɛbɛkɔ frɛ ayona ɛwɔ 0243 123 224 0243 123 224 medin Akoma FM about 10 p.m. Pepepa Onuya TV ebe repeat program yi about 7 p.m. nso OIC TV enso ebe sign e repeat nyame ya dom akina obese atimenka say there eye commentary na ye de ebrewo. Let's cherish our own. Ghana Premier.